Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê Her Tiştê Zarok ve bi piştgiriya Balozxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê Kemanjenê Biçûk, nivîskar Eleanor Porter, dengdan Erol Şaybak. Xaniyê li ser qelaç. Xanî ber bi jora qelaç ve li cihekî vekirî bû. Hinekî tandros bû, lêbelê şîrîn bû. Zinarên li paş wî ew ji bayê bakur diparast û dema ku rojî hildihat, gewr û boz diçirisîn. Şînkayiyên biçûk yên li ber wê diçû heta ber bi qelaçekî tîk ve û ev qelaç jî bi darên qût ên çaman tijî bû. Xaçereya li aliyekî xênî ber bi kurahiyeke hênîka daristanê ve diçû. Li aliyê din jî qelaçekî din, dîmena ku David herî zêde jî hez dikir, pêk dianî. Newala berfireh, robara ku tev li nav goleke zîvîn dibe û li ser wan jî çiyayên hebûn ku bi rengên gewr, şîn û binefşî xemilandî bûn. Ji xaniyê biçûk wê de tir riyekê din tune bû. Bi tenê xaçereyek hebû ku di nav kurahiya daristanê de winda dibû. Li derdorê tu wargeh jî xuya nedibûn. Di hundirê malê de di odeya rûniştinê de bi xêriyek mezin hebû. Meha puşberê hatibû û ji ber vê yekê jî êdî xwaliyên wê sar bûbûn û di hundirê bi xêriyê de ketibûn xewê. Dekora odeyê bêxemil bû. Lêbelê di heman demê de jî derasayî bû. Li hundirê odeyê du doşek, çend kursiyên qebe, lêbelê rehet, maseyek, du sêpeyên notayan, du kemanên di hundirê qutiyên xwe de û pirtûkên li her derê belav bûyî rûpelên notayan. Di malê de nîşaneyên jinane yên wekî perde, balîf, neqş tune bûn ku mirov bibêje destê jinekê gihîştiye vê malê. Di heman demê de amûrên ku hêza qebeya mêrekî nîşan didin yên wekî çek û barûdê jî tune bûn. Dengên ku ji mitbaxa biçûk dihatin sekinîn û di ber derî de çavên birqokî û tarî xuya bûn. Xwediyê çavan got, bavo! Bersiv nehat. Xwediyê deng dîsa pirsî, bavo, tu li wirî? Ji nav doşekan ji doşekekê dengê xumîniyekê hat. Dema ku kurek ev deng bihîst, ber bi nivînên li qunçikê ve reviya. Ev kurekî porxelek, ruhinarik û tanik bû. Bi milên xwe yên zirav û nazik bi pêş veçû. Bavo, were, min kartol û pastırme pijandine. Qehwe amade ye, zû bike, dicemidin. Zilam bi alîkariya kurê xwe David hêdî kar rûnişt. Hinarkên rûyê wî jî wekî ên kurê wî sor bûn. Çavên wî bûbûn wekî şûşa fincanê. Lêbelê dîsa jî dengê wî gelekî nerm û dilovan bû. David, kurê min. Zarok keniya û got. Helbet ezim, ma wekî din de kî be? Piştre jî bi destê bavê xwe girt, ew kişand û rakir ser pêyan. Nêviyê pastırmeyê şewitî bû. Kartol hingîk û keliya bûn bêşikil bûbûn. Qehwe jî şîregermî bû. Kurek got. Bi qasî yên ku te çê dikirin xweş çê nebûne. Lêbelê bawer bike, carekê din ez dê xweştir çê bikim. David, dê carekê din çê nebe. Kurek got. Çima? Qeyîdî tê desturê nedî min ku xwarinê çê bikim. Dengê wî ji ber kelecanê dilerizî. Zilam du dilî bû. Devê xwe wekî ku xwastibe tiştekî bibêje vekir, lêbelê paşê dîsa girt. Düşûna gotinên ku nikaribû bigota, ji devê wî ev hevok derketin. Bila xwarin necemide, newsa. Kes ji vê pastırmeyê hinekî rahêjim. Bawerim niha dilê min çû xwarinê. Lêbelê zilam pir hindik xwar. Awirên xwe dabûn ser kurê xwe û bêdeng li awayê xwarina kurê xwe û piştî xwarinê jî li awayê topkirina sifreyê ya kurê xwe temaşe kir. Li derve ger hewa ne gelekî xerab be, David her tim pêşî li dîmena xwe temaşe dikir û paşê jî diket nav nivînên xwe. David bi kêfxweşî got. Ka binêre bavo, gola zîvîn bi tîrêjên tavê bûye zêrîn. David nikaribû çavê xwe ji wê xezîneyê veqetanda. Bavo, divê ez tiştekî lê bikim. Kurek bilez reviya ber bi xaniyê biçûk ve. Piştî kêliyekê bi kemana di destê xwe de vegeriya bû. Zilam li wî temaşe dikir û li wî guhdarî dikir. Dema ku li wî guhdarî dikir, di weçê wî de îfadeyên wekî tirs û şanaziyê, hêvî û bêçarabûnê, şahî û êşê xuya dibûn. David her êvar li kemanê dixist. Kengî hestiyar bûbûye, kemana xwe hildigirt. Tiştên ku nikarîbû bi bêjeyan îfade bikira, di dengê kemana wî de ji xwe re cih didîtin.
Di dawiya Newalê de şaxên gewr û şîn êdî bûbûn bi nefşî. Esman jî sorê lal û zerê zêr bû. Tu dibêjî qey wekî behreke ji zêrek û ewrên pembe di navê de avjeniyê dikin. Gol û robar şewqa rengên zerê zêr û pembe dida serşînaya daristan û zeviyan. Tu dibêjî qey David li welatê ferîşteyan bû. Tiştên ku didît bi têlên kemana xwe rave dikir. Dema roniya tavê ya dawî jî qediya zilam axivî. David dem hat. Êdî divê em biçin. Kurik bi meraq vegeriya. Em dê biçin ku derê? Em dê ji vê derê biçin. Lêbelê bavo ev der mala me ye. Zilam serê xwe yê westiyayê hejand. Ez dizanim David. Ev der demekê mala me bû. Lêbelê qey heta dawiya temenê xwe tu nafikirî ku li vê derê bîne wisa. David bi dilşahî keniya. Çavên xwe ber bi esman ve zîvirand. Pirsî. Çima nebe? Gelo ji vê derê xweştir cih heye? Bavo, ez ji vê derê hez dikim. Zilam axînek kişand. Êşa pişta wî pir zêde bûbû. Nexweş bû, pir nexweş bû. û bi vê yekê dizanî bû. Her wiha dizanî bû ku ji bo David nexweşî, êş û mirin hê bêwate bûn. Ji wî re çi bigota jî dê bikete guhekê wî û dê ji guhê din derketa. Ev 6 salin ku wî kurê xwe xwedî dikir. Ev 6 salin ku ji bo wî jiya bû. Di holika biçûk de wekî din tu kes tune bû. Dixwest ku di zarokatiya kurê wî de bi tenê tiştên baş û xweş hebin. Heta niha bi ser ketibû. Lêbelê ji ber ku her diçû nexweşiya wî zêdetir dibû, ketibû nav tirs û mitalan. Rojekê kurê wî li kurkê sihorîkekê nêrî bû û ji wî wateya mirinê pirsî bû. Lawikê ku ji me re şîr tîne dibêje sihorîk miriye. Mirin çi ye? David, yanî tê wateya sihorîka esil ya dibin kurkî de lê xistiye û çûye. Bi ku ve çûye? Dibe ku çûbe welatekî dûr. Dê vegere? Na. Wê bi xwe xwestiye ku biçe? Hêvî dikim ku wisa be. Lêbelê kurkê xwe li paş xwe hiştiye. Ma qey pêdiviya wê bi kurkê wê nîne? Na. Ne wisa bûya dê kurkê xwe jî bi xwe re biribûye. Zilam bangê kurê xwe yê 10 salî kir û biryar da ku bi wî re biaxive. David li min guhdarî bike. Zarok keserek kişand. Bavo, ez benî. Divê em ji vê derê biçin. Gelek mirov li benda te ne. Karekî te yê hêja heye ku tu bikî. Li vê derê, li serê çiyayekî dê kesek dengê kemana te nebihîze. Lê çima? Ez heta niha li vir jiyam û ez ji vê derê hez dikim. David, tu her tim ne li vê derê bûyî. Dema ku min tu anî vê derê, tu 4 salî bûyî. David serê xwe hejand. Piştre li asmana nêrî. David got. Xwezî me bikariya em li vê ewrkeştiyê siwar bibûne. Kurê min, em nikarin li ewran siwar bibin. Divê em ji vê derê biçin. Divê ez te bibim cem hevalên te ku dema xwest rabe ser pêyan li kumî. Movîkên wî tev dilerizîn. Cênîkên wî qulpînî didan. Bêqewetiya wî çavên wî tirsandibû. Bi lez vegeriya aliyê kurê xwe û got. Divê em biçin David. Em dê sibehê biçin. Bavo. De were. Zilamê ku bi kulekî dimeşiya gihişt ber deryê holîkê. David jî pengizî ser piyan û di pey bavê xwe de reviya. Xaçerek. Te digot qey hêzeke xwedayî hatibû zilam. Wêne bi enerjiyeke mezin dan hev û firax xistin çenteyan. Di qunçkekê de baholek pir mezin lê tozgirtî hebû. Cilûberg hinek xwarin û komek ji defterê notayan xist hundirê baholê. Bavo em diçin ku? Em vedgerin kurê min. Gundê ku me jê hêk û pastırme kirîbû. Na. Vê carê em dê dakevin Newalê. Yani Newala ku tê de gola zîvîn heye? Belê, ji wê derê jî em di herin cihekî dûrtir. Te digot qey zilam di dunyaya xeyalî de bû. Li wêneyê di destê xwe de nêrî. Ev wêne ji nav notayan şeqitî bû û ketibû erdê. Jineke xweşik tê de hatibû resmandin. David bi qasî kêliyekê li wêne nêrî û pirsî. Bavo, ev kî ye? Mirovên di vî wêneyî de kî ne? Ji bilî wêneyî di saeta te bêrîkê de te behsa tu tiştî ji min re nekiriye. Ev kî ne? Ax David. Bizane ku ew dê pir ji te hez bikin. Lêbelê divê tu jî şûm nebî. Tiştên ku ez ji te re dibêjim bi bîr bîne. û tu wextî wan ji bîr neke. Dibe. David pirsa xwe dibare kir.
لبلی وی جار زلام و گریا سروینه و هنتشتین کو کورک جفام نکه گوتن. دیوید فهم کرده بو کو پرسکرین بفیده خمگین بو. بریان ها باوی خو قط وسا ندیت بو. بلز آلاف ددان هف. جالیه که وجی بخوره دا آخوی. کورکی بچوک آخر وستیا و چوناب نوینین خو دریش کر. بدست صبح را دیوید چاوین خو لجیانه که جدا وکر. باوی جبو تاشته بانگی ویدی کر. odaya biçûk ji alavan safîbûyî vala û sar bû. Çentel ber derî laliyekê hatibûn rêzkirin. Li kêleka wan jî du kemanên di hundirê qutiyên xwe de hebûn. Divê bilezînin kurê min, hêreya me gelek heye, heta ku em bigihêjin îstasyonê. Îstasyon? Qey em dê li trênê swar bibin? Belê. Em dê van tevan hilgirin? Belê, bilezîne. Em dê rojekê dîsa vegerin? Ev pirs bêbersiv ma. David dîsa pirsî. Em dê rojekê dîsa vegerin bavo? Zilam rawestiya û keniya. Helbet David, tu dê rojekê dîsa vegerî. Rêwiyan piştî ku alavên wan hatin berhevkirin, cara dawî li odeyên xwe nêrîn. Çente û kemanên wan hatibûn barkirin û di hênkayiya destê sibehê de dan rê. David cara dawî got. Bavo, deka em neçin, em li vê derê bimînin. Divê em biçin David. De, bilezîne. û zilam ji girên şîn ber bi rojava ve dest bi meşê kir. Xaçerek bi zorê dihat dîtin. Lêbelê kesekî ku carekî wê bibîne jî zû bi zû ew winda nedikir. Piştî demeke Kurd daristanê ew dorpêç kirin. Civîkan li ser serên wan dikirin vîtevît. Daliyekî din jî kaniyekî biçûk diherikî. Li cihekî dûr dîrêjên rojê li jora daran bi hev re dilîstin. David bi dilşahî lotik davêt û dimeşiya. Lewra çivîk, dar, cem, vîtevîta aferîdeyên biçûk ev hemû dostên wî bû. Rebenê zilam jî di bin barê xwe de bêhnçîkiyayî bûbû. Niha fêm dikir ku zêdeyê quweta xwe bar hilgirtiye. Çenteyên wî her ku diçû girantir dibûn. Êşa pişta wî jî ji wî re dibû tehdeyeke mezin. Nehatibû bîra wî ku newal ew qasî dirêj e. Hêj derneketibûn xaçerekê. Lêbelê fêm dikir ku hêza xwe hemû bikaraniye. Di navrojê de ji bo firavînê navberdan meşa xwe. Bi şevê jî tam li ber cihê ku kaniya kêfxweş tev li nav delava bêdeng dibû rawestiyan. Dotura rojê dema ku zilam û kurê xwe derketin ser rê, çenteyê wan ne li cem wan bû. Zilam çente veşart û rew jî ji David re wiha ravekir. Ez vî çenteyî demeke dirêj nikarim hilgirim. Ji xwe di hundirê çente de jî tiştek nîne ku bi rastî jî pêdiviya me pê heye. Niha me xwarina xwe jî xwar. Ji xwe heta êvarê jî em dê bigihîjin qorziya din a newalê. David bi qêrîn got. Helbet. Pêdiviya me bi çente nîne. Paşê bi dilxweşî keniya. Lewra tu eleqeya wî bi çenteyan tune bû. Niha gihîştibûn quntara çiyê. Piştî demeke Kurd da ketin navreyeke ku bi giha hatibû rapêçandin. Li pey meşa demekê gihîştin peyarêkekê. Rê bi dewsa tekeran tijî bû. David fêm kir ku da ketine newalê. David êdî nedikeniya. Bi çavên bi endîşe li bavê xwe dinêrî. Nizanîbû ku endîşe çi ye. Lêbelê êdî fêm kiribû ku tiştin hene nedirêdene. Bavê wî pir kêm diaxivî. Dema ku diaxivî jî dengê wî fetisokî bû. Bi lez dimeşiya. Lêbelê David pêdizanîbû ku her gavê eş didawî û bêhnawî diçikand. David bi du dengan bangî bavê xwe kir. Lêbelê bavê wî bersiv nedawî. Kurik jî bi lez dida pê bavê xwe. Lêbelê di hişê wî de hesreta mala wî hebû. Di rê de rastî hin rêwiyên din jî hatin. Lêbelê rêwiyên din bala xwe nedan ser zilamê ku kemanên xwe hildane ser milên xwe û kurê wî. Ji nişkan ve zilam li kumî û ket erdê. David tavlê reviya cem wî. Bavo, çi bi te hat? Çi bi te hat? Zilam bersiv nedawî. Bavo, tu çima bi min re naaxivî? Ezim, kurê te David. Zilam bi zorê li cihê xwe rast kir û rûnişt. Geliyekê bi çavên bêwate li rûyê kurê xwe nêrî. Te digot qey tiştekî ku ji bîr kiriye, dixwaze bi bîr bîne. Bi destên xwe yên lerzokî, saetek û peykerek ji diranên filan çêbûyî da David. Paşê destên xwe xist bêrîkên xwe û kulmek zêr derxist. Zilam got. Ji te re van bigire David. Veşêre. Dema ku ji te re lazim bibin, tu dê wan hûr bikî. Niha tu here. Oxira te be. Ez dê êdî nikaribim bimeşim. Zarok kir qêrîn û bi tirs got. Bi tenê? Bêyî te. Ez nikarim biçim bavo. Ez rê nas nakim
و ez dixwazim bi te re bimînim. David dema ku ev gotin dikirin, saet û peykera xwe xist bêrîka xwe. Em her du bi hev re herin. Pişt re jî çû li kêleka bavê xwe rûnişt. Zilam zêr jî nîşanî wî kirin û bi lêvên çilmisî got. Van jî bigire David, xweşik veşêre. Kurek bilez zêr kom kirin û xist bêrîka xwe. Wê hingê li aliyê dinê rê erebeyek hespan hat dîtin. Aşokar bi çavên xirab li zilam û kurek û li kêleka rê rûniştine nêrî. Erebeya xwe nesekinand. Zilam dîsa bêrîkên xwe tevda. Vê carê pênûsek û lênûskeke biçûk a nîşeyan derxist. Rûpelek ji lênûskê çirand û dest bi nivîsandina hin tiştan kir. David keserek kişand û li wî nêrî. Birçî û westiyayî bû. Fam nedikir bêka çi diqewime. Tiştekî pir û pir xirab bi serê bavê wî de hatibû. Darî hema ketibû erdê. Lêbelê hîna ne cihekî ku bê de herin û ne jî xwarinekek ku bixwin hebû. Xaniyê wan ê bi tenê û xemgîn ê li serê çiyê jî li dûr mabû. Bêguman li wê derê roj hîn diçirisî. Bereksa wê li vê derê jî ji ewrên gewrikî reyên dirêj û bi toz û ji xaniyek du xaniyên ku ji dûr ve xuya dikin pê ve tut tişt tune nebû. Newal ji jorê wekî welatê firîşteyan xuya bikeşî, di rastiyê de cihekî nexweş bû ku dilê mirov reş dikir. Bavê David ji lênûska xwe rûpelekê din qetand û dest bi nivîsandina nîşeyeke din kir. Wê hingê kurek bi derbekê rabû ser pêyan. Malên li dûr tiştek anî bû bîra wî. Bi gavên sivik reviya û çû li deryê malekê xist. Jina ku derî li wî vekir, bejindirêj û rûtirş bû. Jinê ji wî pirsî. Tu kî gelo? David wekî ku bavê wî ew hîn kiribû, şewqeya xwe derxist û got. Êvara we bixêr xanimê, navê min David e. Bavê min pir betlandiye. Li kêleka rê ket erdê û hew dikare rabe ser xwe. Gelo hindê destûrê bidin me em îşev li vê derê bimînin? Jina li ber derî kêliyekê bi çavên matmayî nêrî. Paşî çavên xwe li ser cilên kurekên basît û hinekî ji qebe gerand. Çavên xwe li zilamê li kêleka rê gerand. Bi hêrs got. Ma tiştekî wisa dibe? Em mirovên beredayî naxin mala xwe. Jinê derî bi hêz li rûyê wî girt. Niha jî dora matmayînê ya David bû. Peyva beredayî dihat çi wateyê nizanî bû. Lêbelê heta niha tu daxwaza wî bi hêrsekî ew qas tund nehatibû redkirin. Ew dê tam destê xwe dîsa dirê ji derî bikire ku derî ji nû ve hat vekirin. Vê carê jinîkê bi dengekê qebetir got. Kuriko, ger tu birçî bî ez dê nan û şîr bidin te. Ger tu wan dixwazî were deriyê dawiyê. Paşê dîsa derî girt. Destên David da heliyan erdê. Rûyê wî spî sor bû. Nedixwast ku ji destê vê jinê xwarinê bigire. Lêbelê bavê wî. Bavê wî reben li wê derê bi helekî westiyayî û nexweş razayî bû. Ew bi xwe jî pir birçî bû. Bi gavên hêdî ber bi baxçeyê dawiya malê ve çû. Dema jinekê nîv nanê somin û satilek şîr dirê jî wî kir, ji nişkan ve tiştek hat bîra David. Dema bavê wî ji kandarê gund danûstandin dikir, pere didan wî. Ji bêrîka xwe zêrek derxist û bi kêfxweşî dirê jî wê kir. Jinê li pereyê ku David dabû wê baş nêrî. Ji bo ku ji nêzîktir bibîne li ser pere xûz bû. Paşê jî bi hêrs xwe rast kir û bi hêrs got. Ev zêr e, nexwe tu dizî. Tu ne bi tenê beredayî yî. Di heman demê de tu dizî jî. Wê demê pêdiviya te bi van tiştan jî nîne. Jinê çawa ji destê kurek nan û şîrê xwe wergirt, derî dîsa girt. David li wê derê behitî mabû. Ji qehran serê wî gêjdibû. Diz. David dizanibû bê diz çi ye. Zîvirî paş xwe û reviya cem bavê xwe û got. Bavo, zû were. Em ji vê derê biçin. Dengê wî ew qasî bixweş bû ku bavê wî bê hemdê xwe rabû ser pêyan. Nîşeyên ku nivîsan dibûn xistin bêrîka xwe. Belê, em herin kurê min. Ez xwe baştir hîs dikim. Ez dê karibim bimeşim. 10-15 gavên giran avêtin. Di wê navê de di kêleka wan re erebeyek derbas bû. Aşoker bi dengekî bilind pirsî. Hey, hûn diçin gund? David bêsekîn got. Belê ez benî. Nizanî bû bê gund li ku derê bû. Lêbelê tenê daxwazekê wê hebû, ew jî ji wê jina ku jê re gotibû diz dûr biketa. Ajoker got. Ez jî bûye alî ve diçim. Hûn bixwazin di bayê rêya xwe de ez we jî li wir deynim. David got. Spas dikim ez benî. Bi hev re bavê David li erebê swar kirin. Di rê de zêde neaxivîn. Ajoker ji bilî hespên xwe li tiştekî din nedinêrî. Tarî ketibû erdê.
لبل شوقه هیوی هیجی ری رونی دکر. دما کو گهشتن جهه کی کوره دبه دو آجوکر هسپین خو سکناند و گوت. ببارن لبل دوی از ولوی دره بهلم. لورا از ده بیالی و بچم. لگوند پر نیزه. آجوکر به قامچیا خو روناقا کو جدور و ته خویا کرن نشانی وانده ده. دیوید گوت. ام سپاسدارن از بنی. هجمره علی کار. هات بیرا دیوید کو زیره کی بده آجوکر. لبل ترسیا کو دیسا ناوی دزان لوی بکن. دما کو او بابی خو بتنه من دست به مشکرین و بر بجه کو آجوکر نشانی وان دابو و چون. ایشب او دی بکوب بچونا. خویا بو باوی جوی دره ویدتر نکاری بو بمشیا. لنیزی وان مال هبون. لبل دیوید لترسیا کو لدریا وان بخه. هری داوی لجهه کی نزیک آخورک دید. دیوید باوی خو بر به آخور و برهل کر. دیوید گفت: هایده باوا کامل وی دره بنرن. دبه که می شف کاره بن لوی داره بمینن و بهنا خواه بدن. نوال هیوا چارده شوی به شوق خواهی پر شو رونی دیکر. جهندر ماله و آخور و آواهی نظم این لکلکاوی و کسیه که خویا دیکرن. لشانشین ماله سیمون هولی و جنا خواه رونشته بون. پشتی روژه که وستینر هنکی بهنا خواه دادن. سیمون تام را بو سرپیان کو بچیا هندر. نوایا کمانه که کدگو هیوی. جناوی به قیرین گوت. سیمون، اف چه دنگه؟ زلام برسب نداوی. دالیا آخور دنیری. دما کو دنگه کمان دومیه خانم هولی گوت. سیمون، اف دنگه کمانه و جو آخور تی. سیمون چومد بغی و پشتی دمکی گاوا و گریا ده دست ویده جرایه کبو. خانم هولی گوت. سیمون، نه چه وی داری؟ تو نزانی بلیور چل بنداته؟ زلام برسب دا. الان دستکی کلی کمانی دخه دی تقص هبه. قیاز دا آخورا خدا کمانجنه که سرخوش ناهیلم و نارم ناکویم خو. و ایواره دم از جسر زویه و دیگریام دیکیله کاره زلامک کمان دستویده و کوره کبو. افجی تقص اون. چاو هاتنه حتا و داره نزانم. لی از دستور نادم کم رویم بردایی دو آخوره من ده بمینن. جناوی گود. نخواه که از جیب تروارم. دباغچه ده دا پیسیام میره خواه. دما کو گهشتن آخور سیمون هولی و جناوی مان سکنی. نوایه که خوش آخور تجیدی کر. جودکار بکرب ده پیلیکن تنگ را درباس بو و گهشت کادینال جور آخور. جناوی جی ده پیویده هلکشیا جور. جناوی چاوا درکت جور پیشی ظلام العرده راکتی دید. موزیک هیدیکا سکنی. جناف تاریه دنگه که نظم هات بهستن. خودیه دنگ کود. شکرم مخواه هیدی با اخوین از بنی. باوی من گله کی وستیایا او دخوده یا. جنو میره لسر پیلکان به شاشوازی لحو نیرین. زلام بری جرایه بر آلیه کو دنگ جدهات و پرسی. تو کی؟ هنوی داره چه دکن؟ ده تاریه ده روی زاروکه که بچوک خویابو. ناوی من دیوید از بنی. افجی باوی منه. ام هاتم ور جبو کو بهنا خواهدن و شوا خوال وی داره در باس بکن. سیمون هولی نیزی زلام بو و چرای خواه کشتیوانان دارویویه کو مینا کاغذه که سپی بو. پشت را خوب خواه هنتشت مرمراند و جنشکان ور رابو سر پیان. کوره من هدا مالی خسنا کمانه یقای. زاروک بکیف خوشی گود. باوی من خواست جویر الکمانه بخم. هنکینه کوره هنشکو هاتنه. ام جمالی هاتنه از بنی. مالا ول کدره. از بنی مالا ما لویجهیه کو امن دجیان. دجیه، لجور، لپر جوره. لور آسمانه کی جیه و پر و پر مزنتر هیا. دنگه کورک لرزی و سکنی. جاوین ویل سر برحی روی باوی مابو. سیمون هولی لجنا خوانیری و گود. تو کورک ببن مالامه. باورم ده ایشف لجمه بمینه. از ده هرم بانگی هیگنس بکم و ببینم ویداری. ایدی تشتکی کو ام بکن نمایه. لسر نیرین جنا خوین ماتمایی لگوتنا خواه زیده کر. دویم هر تشتی ده حال ویده بهیلن. تشتکی کو ام کاربن بکن نینه. ظلام مریه. دیوید مقیرین گود. مریه؟ یعنی قی اوچی چویه ولات دور. سیمون هولی لوی نیری و گود. کوره من باوی ده مریه. او ده جاره کدن و نگره. جبو پرسا خواه برسوک ور نگرد. خانم هولی بهنا خواه ندا و نستند. آورین خواه بر آلیه کدن. سیمون هولی جی جبو کو آورین وی و انکورک لحو نکوین سری خواه برابر خواه. دیوید بفیغانه که رویا جنباوی خواه و گود. لی اول وی داره هین وی داره باو
باو بمن رباخ و ازم دیوید دسته کی باو خو خست نوا کفا دسته خو او دسته خو دنیجی لسر روی باو خو گراند دوی کلیه ده وجنقی او خوف وگرد او جی چویه او جی مینا سهوری که چویه رابو سرپیان او بدنگه کی گش گوت خواسته بکو از جورل کمانه بخم جمره گوت دنگه کماناتا من دبه ناف دارستانن نخوش بو ویه کی بو پشتره کمان خو دابر جنگوی خو او بدنگه کمان خو سر سیمون هولی او جناوی تشکر جبو دمکی هر دو جواکی لال بوبون لوی دره سار بوبون تمام راسته روژن وان به جوتکاریه به ششتونا بروش و مقلکان در باست بون لینه هاجی لهمبر وان دو آخور دبن رونیا هیوه ده ظلامکی مری کوی ناسناکن و کوری وی کو بحثا سهورکان دیگه و الکمان دخه هبو تو جدیولا کو کورک لسر روحی باوی خود دعا بکره لکمان دخست آخر دنگ سیمون هاته بهیستن بسکنه کوری من موقعی تو دین بویی کهرن مالی کورک مات مابو لیبلی بگوتنا ظلام کر و کمان خست قوتیاوی و دو پی جنیره جپیلکان داکت خواری خانم هولی ساو گرته بو بیدنگ مابو دم هاتن مدواغی خانم هولی جمیوان خوی بچوک پرسی بچوک ایمن تو برچی دیوید دودلی بو لورا هینا بویارا جن شیر و پریزیر جبیر نکر بو لی هری داوی قرینیا جزیکی ویدهات زوراوی بر دم کوی خوارنا خود خوار خانم هولی یا کلوی تماشه دکر جی د فکری کو دراستی ده دیوید نبقاسی کو خویا دکر عجیبه ج دیوید پرسی ناوی تا چیه؟ دیوید باش ناوی تا؟ بتنه دیوید خانم هولی دخواست کو جوی بپرسیا بکان ناوی باوی وی چیه لی جبر کو ندخواست باوی وی دیسا بینه بیرابی پرساخه گوهراند ج دیوید پرسی مالا ولی کویه؟ لجیه لجور لپر جور مالامه لوی داره هر روش گولا زیبین خویاد به لیبل لوی داره تو نبتنه بوی نوسا نه از باوی خواهم به هفر دمان یعنی جیرانین و تو نبون نه از بینی ایجار دیاته او لکوبو دبیریکا باوی من دبو دیاته دبیریکا باوی تا ددما جن او قاسمات مابو کو هوجداری براوه کرنا دیوید چه بو نه وکی که هنده فکرن جبر کو او دایی که کم ملک بو نکاره بو لجمع بمایا وینه یکی جوی مابو جی هر تم دبیریکا باوی من دبو خانم هولی گوت مفهم کر خمگین بو باشه هن هر تم لچیه دمان باوی من گوت بقاسی 6 سالان لیوه روژه که سخت چه دکر تا خوب تنه هیس ندکر تا بیریا مروان و زاروکن ده تمنی خوده ندکر قی مازده چما بیریا وان بکم باوی من کمانا من گولا زیبین و گلک تشتین کل دارستان بکاربم بوان را باخفم هبن چما بیریا وان بکم خانم هولی گوت قی تشتین دارستان بتره دا آخوین دا آخر تو خوارنا خوب خو کوره من هری داوی باوری آوی به مزنکرنا کوره که پچکی کووی هاته بو جنش کان وش دیوید پرسی لجمع چنته هبون نه از بینی ما چنته این خواه لپاش خوهشتن ما او قاستش خسته بویه جبروی پر گیران ببون مجی او هل نگرتن ده هر چه به ده بجه برده دنها را کوی ده باش ببه پشتی چند دقیقه دیوید لودیا پچوک یا لسر مدواغه بتنه بو اودیا کو دمک عیده زاروکه که ده تمنی ویده بو جبو دیوید پر غریب خویاد کر لعرده خالیچه که بو کو دیوید د جیانا خود جاره اول دیته بو د دیویر ده شوکه ده مانچه که زاروکان و گلک پمپنیکین جهرنگ کو به تابلوه که هاتبون علقاندن هبون قریاله نویننوی گلک بلند بو لسرویجی تاخمک جلن شوی هبون کو او جی جنا دل پاک دانی بون دنا وان علاوانده تنه تشته کج دیوید را ناس دهات هبو او جی قوتیا رش آکماناوی بو دیوید به بالداری پشتا خدا پمپنیکین دیویر جلی خوش خوکر و جلن شویین زر لخوکرن باشه لنبه ومران و تشپاکره لدر و نیری جباقچه دنگی زیقینیا عربه که هسپان و دنگی مروان دهات لوی داره نه چیا، نه نوال، نه گولا زیوین، نه دویم با آرام و نه جی باوی هبو به تنه تشتک مابو او جی والهیا تشتکو بسروان ده هات بون پشتی چند دقیقه آن دیوید قوتیا کمانا خواه هم بس کر و لسر خالیچه خود دریش کر دیوید دست بگیری کر جبتک بونا خود افجارا یکم بو دیوید دخونا خود خوامینا پمپنیکه که مزن دید کو با آسمانا و وکی حبرارش هاتیا علقاندن دو نامه
دیوید سر شوق رابو. تشتا که اول به حسیا قرمینا لاشیوی یا جبر راکتنا لعرده بو. دیوید به پیوا باو از این شب لوی داره دخوره چومه دست بگوتنا خاکر. چما باو دلکویی؟ باشه بویرین که شوادن قومی بون هاتن بیراوی. رابو سر پیان و رویا بر بشی باکه ایوه. دناو دارانده شوقاتاوی دید. حوشا مالی وکی والا بو. به تنی دریا آخر وکری بو. دیوید جلین خواله خواه کرن و پشت راجی داکت قاطا جیر. لدردور تو کس تونه بو. جمدباغا مالی دنگ پیین کو بلزگینی دچونو دهاتن و دنگ تنگرنگا مقلق و بروشان دهات. کمان خواه حشکا همبیس کر و خبر به باخچه داویا مالی و برده. ظلامه که خوین شیرین و رو قمری جنشکان و درکت همبری وی. دیوید جه پرسی. از بینی شکر اما خوشمن را ببیجه او برنکو. ظلام بشری. روش باش لاو تو او کری نوسا. ناوی من دیویده. هم پت زانو کو باوی من لکویه. یعنی تشتا کلو پی خواهشتیه. ظلام لوی نیری. بی دا خوازه خواه گاوه که بپاش خود آوید. یعنی بله. دیوید بگوتنا دبکو هنجی نزانه بن. پیواوی قد کر. ظلامه کو ده من دیته بو نتبویی. نخواد تو کی؟ ظلام دن لکو داره؟ ظلام گوت. بله از ده نلوه داره بوم. نابه من لارسنه. پری لارسن. اکو ده هن راستی وی هاتبون هولی بیگ بو. از جیل جمعید خبتم. دیوید بر به دریا آخر و رویا اوج ظلامی پرسی. وی دمه که هولی بیگ لکویه؟ دبکو او بزانه بکو باوی من چویه که داره. وی والوی داره. خانم هولی جی لجم هولی بیگ بو. هر سه به هفره لسر مجارین کو دیوید جوان فهم ناکه به درجای آخوین. تو کسی نکار بو پرسین دیوید به برسوانده. ویجی هستگیر کو او نکاره برسوین تیرو تجابه ده پرسین وان. دیوید ترسیا بو و سری وی تبلهف بو. دیوید زانه بو کو دجاره که دم باوی خوی دلال قد نبینه و بویره قد ناخوه. بیریا خانی خوی لجیه کر بو. دیوید قد نبلوی داره به دارین لدردوره به سهوریکان و بکانیا بچوکره حوال بو. لوی داره به سایه وان حوالان ویده همه وکی کو باوی وی لجمعی به هیس کربا. و گر کو روژه که باوی وی بهاتا جی ویده بتنه اول خانیه جیه پیدا بکره. دیوید با آوره که ببریار رابو سرخواه. کمان آخواه هلدا و جه چولی که بربوی ریه و چوکو بریا روژه که او باوی خواه تیده هاتبون. ددما کو خانما هولی او هولی به کتبون اف اخفتنه که کرده دوزگر هیگینز و جودکار ویلیام ستریتر هاتن کو او جی دولمندترین و چکوسترین گنده کلکی بو. هیگینز تاوله پرسی. گلو هندو در حق کرک ده تشتکی هم بون. سیمون هولی گوت. پرکیم یا راستی ما تشتک گرنگ به دست نخست. دوزگر گوت. نهال کویا؟ سیمون هولی به صبر لدردور خوانیری و گوت. گاوا دن سروان پیلکان رو دنشت. دوزگر گوت. دوی از وی ببینم. نامه یک هیش بوی. نامه یک هیه؟ دوزگر سری خواه هجاند و گوت. بله جبیریکا باوی درکت. سروی جبو کره من دیوید دنویسه. جبرویه که بریا که آموی وکن اول کره بخوینه ده باشتر ببه. باشه از دخوازم چاوه خوال نامه بگرینم. لورا من جی نامه یادم فهم نکر به چه دنویسه. همو کس مراقدار بون و گوتن. نامه یادن؟ ویلیام ستریتر داخلی پیوی بو. بله نامه یکی دی هیا. ما هول داکو ام بخوینن لما جتشتین هاتنه نویسین تو تشت فهم نکر. مدگوت دبکو وج زاروکی هن آگاهستان دبن. سیمون هولی سری خواه به هیوی هجاند. او ممکن نبو. پری لارسن گوت. براستی جی زاروکی که پر عجیبه. گر دقیقه که بهش خواه داخل جی دقیقه دیتر بحثت چویک سهوریک و نوالاند که. کمان خوش دستی خواه برناده. هیگینز گوت. دزانم. او نجوان سرسریانم که ام دزانن. ده بشب من اول سر دیتن. و من اول عربی سوار کرن و آنین حتا گند. جلو برگنوان پر کون بون. لی آخفتن وان پر باش و به ادب بو. لی بله دست وان دا جبلی کمانه چنده اکیدن تو نبو. سیمون هولی پرسی. گلو نامه یا دویم یا کتو بحثاوی دی کی لجمته یا؟ نامه؟ هیگینز کاغذک بیچایی دریجی وان کر و گوت. بله گر هم بخوازن هنجی حول بدن بخوینن. او روپلکه کو جلینوسکه که هاتبو چراندن. لسروی جبو کسی علاقدار هاتبو نویسین. نویساوی پر جدا بو و ند هات خوندن.
لی بقاسی کو دهات خواندن و هاد نویسان. دما دیوید هاتیه کو وی بردم دنیای جبروی از کتم ری. لی از نخوشم، پر نخوش. گر مرن جمن زودتر تبیگره دوی از وظیفه خود تسلیمی هنکان بکم. شکره ما خواه پیره باش معامله بکن. وی دجیانه ده بتنی تشتیم باش و خوشک ناس کر. او نزانه بخرابی و گناه چنه. هیگینز بمراق پرسی. سیمون هولی سری خواه هجاند. من هندک جه خواند. تا قزه کو نویسه که پر عجیبه. گلو تدکاری بو ناوی بخوانده؟ نه. جخوا من نیشانی که جیده نکار بون بخواندانه. که امج زاروک بپرسن. دبه کو وی جاره تشتیم بواته ببیجه. دوی لوان دران لجی کی به. لبل دیوید نل درکی بو. وندابو بو. دوی ناوبری ده خانم هولی جشانشینه درکد. بکلجان کر قیرین. هیگینز بک. گاوادن جناوه تلفون کر. خوشگاوه چی تلفون کریه؟ کره بچوک بکمان آخوا چویا مالاوه. هیگینز کر قیرین او گوت. مالا مولی. هما 2 کیلومتر دوری و دریه. لارسن گوت. نخوال وره. ای تمام دست با آخفتن کریه او رویایه چویا ور. خانم هولی دوماند او گوت. دما او بريده تبل كمانوي ديتنا لكيلا كاري رونشتيا و گريايا. گوتيه كو از ديوه گرم مالي. ديوه ميزارو كي ربن بتنين هيلن. هيگينز برسي. نهال كويا؟ بمولي يرا تاشت خوارنا. لنا خوازه و گروه داري. گوتيه از خوازم بچم مالا خويال چيه و باوه خو ببينم. هيگينز بك. ديوه هم خوديل ويزارو كي در كبن. قط نكاره بگه هجا مالا خواه. دناو دارستانه ده او ده بتنه سر خو بمره و بچه. هیگینز گوت. بگومان او ده بخوازه نامه ده دسته مده بخوینه. تلفون جمولی را وکن. بلاش زاروکی را ببیجه کو باوی جوی را نامه یک نویسیه. از باورم او ده تاوله وره. سیمون هولی بدل نرحاتی گوت. که ام بنیرن دماهات ویداری ام ده بوی را چاوا بکن. دبه کو آلیکاریه که نامه ببه. ایمن اندیشه که من نینه. بگومان ده کسک درکه بکو زاروکه که میناوی باقل بخوازه. ستریتر پرسی. پره بویره هبون. چند قروش. گرد نامه زاروکی ده ناسنامه باوی در نکوه ام خبره که جی بدن گندیان داکو ام جمیرک را شینه که چه بکن. جاوین ستریتر ین شین به چاو برچیتی برقین. ما کمانه که ویتو نبو. یا کوریوی چه هبو. گرمان بفروشن ده پره نکن. هیگینز سری خواه هجان. مال گند ده کی کمانان بکره؟ پشتی دمکه کرد دیتن کو دیوید برفته. دیوید به بهچکیایی گفت. که نامه لکو داره؟ گفتن کو باوی من جمره نامه یک نویسیه. هیگینز گفت. راست کوره من. ولی وره. هیگینز کاغذا پیچایی درخست و دا دست زاروکی بچوب. دیوید پیشی کمان خواهیدی که دانه عرده. پشت را راهش نامه و دست بخوندنا ویگر. دماوی نامه دخوند یندن جی به علاقه لیدنیرین. پیشی جی چاوین زاروکی هستر کتن خواره. پاشه جی شنشکان و روی وی گش بو. هری داوی جی چاوین وی برقین. دیوید پرسی. باوی من اف نامه جوالاتین دور نویسیه. هر کس وکی کو نزانه بنده چه ببیجن لحو نیرین. هیگینز گفت. نا کوره من. ما او دو بیرکا باوی تددید. پشترا بی صبر خود ریجی نامه ای کر. گر نپرسکریک با از جید کارم جارکی وی بخوینم. دیوید گفت. البته. هرچی قاس ندخواستی دیسا نامه دریجی وی کر. سپاس دیکم. نامه یا دیوید جیندن جدا بو. لی خواندن آوه حسانتر بو. ده هری داویده جی گوتو بو باویته او دست نشان کرده بو. دیوید کوره من. از لولات دور لبندات دمه. قد غمگین نبه و شینه نگره. از دیو نگرم لی روژه که دو دیواری جمن. دو دیو لی خستن الکمان آخوا سلابه بدیمن. دو دیو موزیک آخوا دنیای جمن را ببیجی. لورا دیوید دنیا پر خوشه. ویج بیر نکه. گر روژه که ام بفکرن که دنیا نخوشه جی بینه بیر آخوا که گر تو بخوازی دودکار دنیای بگوهری. نها تو دناو روی نوده و تشتین بیانی دی. تو دی جوان هنکان فهم نکی. هنک جوان جی دینه کون سریته. لی نترسه دیوید. و گره چیه جی نینه بیر آخوا. او ویجی جبیر نکه برخی من. تو چه بخوازی دی کمانات دایه. دما تا لی خست مالا تیال چیه اسمان و حوالین تین دارستان دی بین جمته. باویته. هیگینز چاوکو نامه قدانت گوت. او نامه جیا دویم نپانیتره.
د درحق ناسنامه زاروکی ده تو تشنینه. دبسا کو او قاصدرج نویسی بلا بنویسیا بکا زاروکیه یاو. همو کسی به همه هم سرین خو هجاندن. لبلی ویجی تو فیده لوان نکر. آلوزی ظلام مری یک و دو آخر هولی جودکار ده هاتو بودیتن گنده هینستالی تیرا خواه تبلهف کره بو. هر کسی او بویر جدو آلیان و دراسایی دید. یا اول زاروک بو یا دنجی روشاهی بو. زاروک و باوی خواه مینا سرسریان هاتبون گند. لیبلی لگور کو هیگینس بحث دکر حالو تفگرین وان او جی سرسریان کو تین زانین ود قطاند. جبر کو دبیرکا ظلام ده کم تشت در کتبون او کسی که کو بخوازه هر دو کمانم بکره در نکتبو گندیان بریار دا کو مصرف جنازه دنافخوار کم بکن. جی دیوید را بحثا وی مجاره قط نهاد کرن. لیبل زاروک جی در حق خود تو آگاهی ندابو و لگور گندیان بتنه بیواتا آخوی بو. دیوید لچولکا هولیما. لیبل سیمون هولی گود کسی که بخوازه دکاره زاروکی وکی کرماریش خوره ببه. از دیوی بدموان. او روش بریا کو هیگینس بکه و عربه خو بچه بسر خو دیوید نشان دا و پرسی. هولی ام ده چه بکن جلیوک؟ حتی کو هنگ وی ببین جام خو لجمتا بمینه ده چه ببه؟ سیمون هولی هنگی سکنی و گود. هلبت دکاره لور بمینه. لیبل جناو یا جباقچه داوید هات تبلا آخافتنه بو. هلبت دکاره بمینه. جخوا تو زراره نادمه. نوسا سیمون. سیمون بی ifade که رشبین گود. بله دبه. لیبل اف زاروک چه نابه. ستریتر وجه عربه خود درش کر و گوه پینه کر. ستریتری گود. در راست گود. گر من بزانه بویا او دخوارنا کو بخوا حق دکه من دیو ببره. لیکا هم بنرن. دیوید لپیلکا هر جیر رونشته بو. بتنه بیجه اک جیج آخافتنان فام ندکر. دمجیوی ده بتنه باوی هبو. دناف بیدنگیه ده جنشکان و جپونیجین شمری و بچاوین برقوک گود. آخر کو باوی من جمره گود از ده چه بکم. ایدی هر تش ده حیسانتر به. جبر کو جمروین لدوراوی تو برسم نهاد کت راوه کرنه. لولات دور لبندامنه. از ده جبو کشف کرنا و دنیای خوشک جبو دمکیل و دره بمینم. به وی آوایی دم از چوم جمعی تشتین کو از ده جوی را ببجم ده هبن. بریان هاجمن و هادی کر. تشتین کو مل در دوری دیدن به کمان آخوام من جوی را دگوتن. نهاجی از دل و دره بمینم. سیمون هولی بدنگه که جدی گود. لوی دره. بله جبو کو دنیای خوشک ناس بکم. مقاینای بیراوه. جمن را گود جاره کدن و نگره چیایی و لور بمینه. جخوت چیا، اسمان، جبیک و سهوریک دی کمانا من ده وشارتینه. وکی دن. دوین ها بریده سیمون هولی بچابین به هرس لوینیری و پشتا خود داوی و چو. لارسونجی ده پیویره چو. هیگینس لحسبین خو خست و داره. دیوید به خانم هولی را بتنما بو. جوی پرسی. قناتا تاشت خواریه؟ بله سپاس دیکم. دیوید گلیه که به پرسا که دهشوی ده بو راوستیا. سرسری ته چو آته؟ وان ظلامان جمن و باوی مرا گوتن که ام سرسرینه. خانم هولی به مرمرین گوت. سرسری؟ تنه سرسریه. لیبل دیوید تو به وان تشتان سری خواه نیشینه. سر تشتینوها نفکره. دیوید به اصرار پرسی. سرسری ته چو آته؟ تشتکی وکی دزه؟ دیوید نه. وان نخواست که ببیجن دز. وی دمی سرسری چیه؟ یعنی مروبین که جباجاره که دیچن باجاره که دن و ین که مالک وان یاماینده نینه. آخ چه خوش. من دخواست که سرسری بومه. ام دیجی شبین هاوینان لمال نمانه و بچونال نواداران رازانه. گر هن وان گهداری بکن دبوره با آخبن. وشی دارین چامان بهیستیه نوسا؟ دارین چامان؟ بله بشف دما دا آخبن و او نبهیستنه. زاروکی گود و سادا آخبن و کمان خوش قوتیاوی درخست. دست به نوایی که عجیب و بخوف کرد. خانم هولی لبرده داری به شاشوازی و بخوف لدیوید دنیری. سیمون هولی دماش سر قرزیه و گریا جناخوا عینی دوی حالی دید. سیمون هولی به جناخوا را غیدی و گود. ها الان قی جبلی گهداری کرنا وی گروکی تو کارته ایدن نینه. خانم هولی گود. آخ سیمون هلبت هیا. جبو کلیه که من کار خوش بیر کریه. پشترجی جفدیا روی به سوربو و رویا بر به مالوه. دیوید جی وکی کو او نبهیستبن لیدانا کمان خود دوماند. سیمون هولی پرسی. کابنه را کرو. جبلی لیدانا کمانه تو زانی کاره کی بکی. لی دیوید او نبهیست.
دیوید شترا دبیجم. از بنی قیهن بمن را داخفن. بجاره کره موزیک سکنی. دیوید مات مابو. بله. من پرسی به تجبلی لیدانا کمانت زانی چی کاری بکی؟ دیوید گفت کارین ماله؟ البته زانم. از دزانم خوارنه بخوم. رازم و پرتوکانجی بخوینم. هر وها ام هر روز وکی سرسریان دردکتن دمشیان. رویوی بدرشاهی برقیبو. از دپرسم کتبکری تشتکی دهاتی. یعنی تا تمام روژاخوا به برادایتیان در باست کرد. دیوید ماتمایی آور لیده. نه از بنی. من برادایتی ندیکر. بابی من قد ندخواست که استرال بم. بابی من دگوت که دو ارکستر اجیانه ده بدوی به هر آمورا موزیکه هیا. هرچی قص از زاروگ بمجی گل از وظیفه خوا نینم جه آرمونی ده خرابه به. و باشه جی. سیمون به صبر گفت. بله تمام من فهم کرد. ایجار تا کاره که حقیقی کرد. کار؟ بله. کاره که من خوش هیا که از بکم. اوش با پیدا کرناوی از جیه هاتم وی داره. یعنی از دخوازم ببیجم که هنگ وظیفه کارین مالی. دیوید بروکنی گفت. یعنی وکی هفدانا در دوره او چکرنا خوارنه. بله به باوی خوره من افکار جی دیگرن. لی بله نکاره بگوتن که از میناوی شاره زامه. من تو وقتی نکاره و سجوغ مینایم باوی خو خوشک سور بکره. و از کارتولان جی دفرنه داد شوتینم. سیمون هولی گفت. گره من افتشتین تو بحث دیکی لوی داره کارین جنانه. تو ایزینگن کمکری یعنی جمع انباری دی بینی؟ بله از بنی. باشه. لمدباغه سالک یک ایزینگان آوالا هیا. دودکاری و سالکی به ایزینگان تجیب کی و ببی مدباغه؟ دوده دینا وانده گلک پارچه‌ین بچوک ببینی کو بره هاتنه هور کرن. دیوید گفت. البته از بنی. کمان خو به بالداری خس قوتیاوی. پشتی چند دقیقه یان دستی ویده سالک بو و چو بر کما ایزینگان. سیمون هولی جارکی لینیری. او با وای کش حال خو رازی جوی دریب دور کد. لی سالکا ایزینگان قد تجینه بو. دیوید هیچ هم بیزا خو به ایزینگان تجینه کری بو. دبن ایزینگان در راست گلک آفریدین بالکش هات و تجیکرنا سالکا خوش بیر کر و لسروان آفریدین هور بو. دبن هر ایزینگی کرادی کرده کزگین جدا دردی کدن. حتی هنگ جوان جویر اوقاس بالکش هاتن کو بانگی خانم هولی کر و نشانی ویجیده. لیبلی ندکاری تو آتا بدایا روینا خانم هولی یا کدما کزیک دیتن. سیمون هولی کو پشتی 5 دقیقه هات باخچه دنگ کمانه بهیست. دما کل سالکا ایزینگان نیری دید کو دهندره ویده جی چند چرایی پیوه تو تشنینه. سیمون به هرس لکورک گریا. دیوید جی لجن بنفشار کلکا چیته چارمیرکی رونشته بو و لکمانه خود خست. سیمون هولی ج دیوید پرسی. گرو ما تو سالکا ایزینگان و ها دادگیری؟ دیوید سری خواه هشاند. وی از بنی نه. از سالکا ایزینگان ناداگیرم. از جکولی کان را لموزیک دخم. لورا وکی روی مروان روی بنفشان جهنه. بنیرن کلیل کا زر آلورد کنه. پشت راجی کماناوی آوازک شین درکت. سیمون هولی بکرب دستین خبر بر نو قاخه. از بنی قیمن پیل نوتایک غلط کرد. لیخستنا تایا کمان نغمامنه. سالکا ایزینگان تجابکه. دیوید گفت. لیگر از نه سالکی داگیرم سترانا من دشبیرامن هره. سترانجی مینا کس ورینه. دمک درش رانا وستن. تدبینی؟ گذبا سیمون هولی هاتبو خواره و دو حاله که وهاده دست خوراکر هوایی پشتا خدا دیوید و به منکرنه چو. پشتی که دیوید هنگی لچوناوی نیری راهش سالکا خویا ایزینگان و دست به داگرتنا ویکر. تشتین عاجزکر هوجداری و یندن. دیوید پشتی خوارنه تماشاکر که خانم هولی چاوا صفره ده هف. دیوید پرسی. هنالی کاریا من دخوازن؟ خانم هولی جارکل دستین زاروک این وکی رنگ آخینیری و برسوان. نه سپاس دکم. پشتی که دیوید هنگی راوستیا پرسی. کارین که هندنابا روژه دادکن تف کارین هوجنه؟ البت وکی دنده چه بن؟ بابی من جبو واندگوت که اف هوجادارین عاجز کرن. هر وها سینیک و بروشین مجی نبقاسیین وبون. خانم هولی گوت. تقزه که کارکی عاجز کره. مینک هن قط نف دارستانی نگرن. هن تمام روژه لمدباغ دخبتن. گره من مازده چما بلا سبب لنف دارستانه بگرم؟ کمک کارین من هنکو دویز بکم. لیبلی ما ابنت اشتکی پر خرابه. بسر تجی ایرو روشک پر خوشه. دبه کسبه باران بباره. خانم هولی بروین خواه بر بجور وکرن. دبه
هوا خوش بجی نخوش بجی از لدارستان نامشم. خانم هولی دما کو فراخن کو ششته بو او زوها کر بو دبر دولابا اودایا رونشتنه دیوید جی دپیوی ده هات. دیوید دما کو آلاوین اودایا رونشتنه دید چاوین وی بمراق وبون. کرسی قنپک مزن ماسه کو تابلوی ویج مرمر پرده بالگی روبر ولیلگن زوها کری یند هندره فانوسن جنجوقی ده آلاوین بچوک او مزن ین جلب کل کوچه و قرزیان. دیوید سر خو دبر دریره درخست بو او دنیری. خانم هولی جره گوت. دودکاری وری هندر. لیبل دست خو نده تو تشتی. از دنها پاقشیه بکم. دیوید گوت. من بریانها ابودا قد ندیت بو. خانم هولی بشانازی گوت. ام و اوده زیده بکار ناینن. ابودا بتنی جبو جوینین تایبت و میوانانه. دماله ده جبلی و هولی بک و لارسن بک به کس دجی؟ خانم هولی کسره کشند و لوینه کوری خوی لدیور دالقاندی نیری و گوت. نه ایدی ناجی. کومک اوده و آلاوین وهنه. منو باوه من بتنه دو اودهین ما و هندک آلاوین ما هبون. لیه و گلک آلاوین وهنه و هن هر روژی وان پاقش دکن. هن وان باوه جن آنجی بدن هنکان نابه؟ جناره بن بوه چکی پاریسکار هر دو دستین خواه دانی سر آلاوین خواه و گوت. آویتن؟ کوری من قیتا آقل آویتیه. اف آلاوین گیران بهانه. ما پر پره و دم نوان دایه. ما اوقاتین آویتن. لیدام امروف بنیره بیتو چاوا مازن بویی دوی مروف لهمبر وی فکر مادمایی نمینه. جبر کتو آلاوین خوشک ناس ناکی. هلبت تو قیمت وانجی نزانی. هنکی دل دیوید جیما بو. من خواست ببیجم کو گر هن نمجبوری پاقش کرنا اوقاس آلاو بونا دبه کو جبو گرال دارستان دما و چه بویا. تمام دیوید. از دزانم کو تتشتک خراب نگوتیه. تو دیوان تشتن چاوا بکاری بفهم بکی؟ دیوید پشتی کو دمکی لتلین جنه ین کو آلاوان دپلانت نیری درکت دروه. لسر پیلکان رونشت و نامه باوی خواه جاره کدن خوند. بمرمرین گود. لگور کو باوی من دبیجه شینه گیره نده دوی شینه گیره ندم. دیوید لگیرین دور نیری و گود. گر از لکمانه بخم جیا دبینجم من و هر وکی از دل مالا خوابم. نامه تاول خست بیریکا خواه و بر به کمانه خواه رویه. پشتی دمکی خانم هولی دبج پاقشگیرنا کرسی برده. به بیدنگی چو برداری و لدنگ کمانه گهداری کر. دما جاردن وگریا سرکاری خواه حسر کتبون جابنوی. خانم هولی کسر کلده و پاچکی خواه توزه خست دسته خواه و شخوره گود. هما بیجه هر کل کمانه دخه جون تیبیرامن. و ایواره پشتی شیوه سیمون هولی و جنا خواه لشانشینا مدبغی رو نشتن و خواستن کو بطلاندنا خواه روژه جسر خواه باویجن. چاوه سیمون گرتی بون. جناوی ده تاریه دل آخور، انبار، ری و عربین هسپان انکو جارنان دچون و دهاتن دنیری. دیوید جیل سر پیلیکی رونشت بو و الهیوه دنیری کو او جنابداران بر بجور و بلند بو. پشتی دمکی کت هندر و بکمان خواه و گریه. دماج کمانوی نوا درکت سیمون هولی چاوین خواه وکر و ریه خود ترش کر. جناوی دست خدا سر ملیوی. جناوی هیدی کا گود. شکرما خواه جویره تشتکی نبیجه. بهیله بلا ایرو چاوا دخوازه و حال کمانه بخه. زاروکی رابن تکی تنیما. لسروی گوتنی سیمون هولی آورک لیدا بو و ده پالپشت ده خواه قنجستانده بو. پشتی دمه که خانم هولی بانگی دیوید کر و گوت. دواره دیوید جبو زاروکان ساعتا خواه هات. وره استدرخم جور. زاروک هلده برقاتا جور و مومک بخست. دیوید دوده رازانه ده دیساب تنیما بو. دیسا جل رازانه ابچوک لسر نوینان بو. قریولای مزنجی لور بو. لیبل ویجاره لحیف و بطانی به شکل که دعوتکار هاتبون وکرن. دما خانم هولی دید که دیوید به شبل عرده راکت بو پر خمگین بو. دیوید دیسا لکولکسیون پمپنیکان ابدیویر و علاقاندی وگریا. تام دی مومک و مرانده بالاوی لحیوه کت کو دنافدارانده دوچرسی. لحاله خوا فکری. باوی گوتو بو که کارکیوی پر خوش هیا کو لدنیای بکه. لیبل او کار چی بو؟ دیل کو بجیا. دکارو بو لویدره بمایا. اف در نمالاوی بو. لیبل ندخواست کو اووده عجیب یال سرمدباغی و او جنا دل برحم کو جار جاران کلوگیری لوی دنیره بهیله و بچه. پشتره پرین زیرین هاتم بیراوی. دوی چه بکره جوان؟ ایدی بدویاوی بوان پریان تنه بو. جنا دل برحم کومک خوارند داوی. نه هوجه بکو دانستندن بگیره. گران بون. الگرتنا وانجی زحمت بو. دسته ویلوان نگر یا کوان باویجه.
Kesek tune bu ku pereyên zêr bide wî jî. Dema xwest ku yekê bide kesekî tiştên ku nehatibûn serê wî nemabû. Bavê wî ji wî re gotibû wan veşêre. David rabû ser xwe. Bêrîkên pantorê xwe vala kirin û pereyên xwe di nav pirtûkên refê de veşartin. Saet û peykerê piçûk jî xist nav wan. Sibeha David a duyem a li mala çewlikê jî mîna roja yekem bû. Lêbelê vê carê dema Simon Holî ji wî re got salika êzîngan tijî bike, bêyî ku bi pimpinîk û kêzikan re eleqedar bibe, karê xwe anîce. Tam beriya xwarinê Perry Larson bi îfadeyeke bixem hat ber derî. Xanima Holî, tu dikarî derî vekî? Jinek û zarokê xwe li berin, wekî ku pirsgirêkek wan heye. Bi îngilîzî naaxivin. Ez jî nizanim bi çi zimanê de axivin. Dibe ku hûn karibin alîkariya wan bikin. Xanima Holî ber bi derî ve reviya. Li ser pêlikan jineke tirsiyayî û kurê wê yê 10 salê hebûn. Çawa ku Xanima Holî dît, bi bêjeyên ku nayên famkirin dest bi axaftineke bilez kir. Xanima Holî bi aworên bi tirs li mêrê xwe nêrî ku ji axur derdikeve û ber bi malê ve diçe. Simon, te fêm kir bê çi dibêje? Jinê dema cotkar dît, hewl da ku ji wî re jî tiştan bibêje. Simon got, na, bawerim bi Fransî de axive û tiştan ji me dipirse. Jina re ben bêhêvî hewl da ku derdê xwe bibêje û wekî biyaniyan li derdorê nêrî. Tam duên avberê de David derket derve û bi jinê re dest bi axaftinekê kir ku nayê fêm kirin. Xanima Holî û Larson matmayî bûn. Simon Holî gotina David birî. Kuro, ma tu ji zimanê vê jinê fêm dikî? David bi awayekî matbûyî li wan nêrî. Belê, ma qey we jê fêm nekir. Rêya xwe şaş kiriye. Duên avberê de jinê jî bilez ji David re hin tişt digotin. Simon Holî bêsebir ji David pirsî. Çi dixwaze? Li mala Francois laval digere. Mala tiyê wê ye. Vê sibehê bi tirênê gihîştiye vê derê. Ji ber ku karekî mêrê wê derketiye, ew dereng maye. Mêrê wê bi îngilîzî dizane, lê ew nizane. Tenê heftiyeke li vê derê ye û li Fransayê dimînin. Duên avberê de Perry Larson xwe avêt nav peyvê. Ji xwe re lê binêrin. Tiştên ku jin dibêje wekî pirtûkekê dixwîne. West Hindlesê du malên Fransî hene. Ev jin ne li wan digere? Simon Holî got, dibe. Lêbelê berê xwe dabû David. Perry Larson domand. Holî bek, ji xwe divê rojek du rojên din ez biçûma West Hindlesê. Ez îro piştî nîvro biçim û vê jinê û kurê wê bibim wê derê dibe? Hûn dibêjin çi? Simon Holî got, helbet dibe. Perry Larson li jinê nêrî û bi alîkariya dest û milan xwest ku bibêje ez dê bi te re bêm heta ciyê ku tu yê herî. Axir ku David li wê bû û xwe gihand wî. Weçê jinê keniye. Xanima Holî got, ka bipirse bê birçîne an na. David bersiv da. Na, spas dike. Lê dibe ku kur birçî be. Xanima Holî got, nexwe bibêje bila warin mitbaxê. û Xanima Holî çû hundir. Simon Holî ji David re got, nexwe tu Fransî? David bi şanazî keniye û got, Fransî? Na ez benî. Ez Amerîkayî me. Bavê min wisa got. Wê demê tu zimanê Fransî çawa ew qasî xweş dizanî? Ez fêr bûm. Bavê min ji pirtûkan Almanî jî hînî min kir. Dema hûn biçûk bûn, hûn hînî Fransî nebûn qey. Simon Holî bêyî ku pirsekê din bike ji wê derê çû. Piştî xwarinê Perry Larson jin û kurê wê birin. David jî rahişt kemana xwe û ji bo ku hinekî bimeşe çû li ser girê paş malê. Xanima Holî jî vexwendibû. Lê li gel ku di wê demê de mal paxij nedikir jî nexwestibû ku here. Xanima Holî gotibû, kurê min, ka çima bela sebeb derkevin meşê? David jî çû cem Holî bek. Bi mejiyekî belewela dest bi meşê kir. David dimîne. David roja şemiyê li odeya li jora mitbaxê li ber paceyê rûniştibû û xwe hênik dikir. Li qata jêr jî Simon Holî û jina xwe di nav xwe de li ser bûyerên ku ev çend rojin diqewimin nîqaş dikirin û difikirîn ku ew dê ji bo vê meseleyê karibin çi bikin. Xanima Holî pirsî, em dê çi bikin ji wî, tu kes wî naxwaze. Hefserê wê bersivand. Na, tu kes wî naxwaze helbet. Duên avê de David bi cilên xwe yên zer ên şevê li ber deriyê mitbaxê xuya bû. Di destê wî de kemana wî hebû. Simon Holî domand. Ma zarokekî wiha hovane hatiye mezinkirin, lê kî bixwaze? Li gor ku dibêje bavê wî jî ji bilî ku lêxistina şev û roja kemanê û meşa li daristanê ya beredayî pê ve tu kar nedikir.
قی دما خوارن و وخوارن و جل و برگ جوان را لازم دبون دادکتن گوند و شخواره دستاندن. هلبت تو کس می نخوازه. تشتین کو دیوید بهیست بهناوی چکاند بو. رویا باغچه داوی و هلکشیا درکت سر کادینی. دیوید لوی داره خو نزیکی باوی خو هیست کر. ترسیا بو و دناو ایشه بو. تو کسی او ندخواست. به گوه خو بهیست بو. دیوید به چاوین تجی هیسر کمان خو هلدا و دست به لخست نوی کر. دوین او برید خانم هولی آخافتنا خو دوماند. دبکو هم کاربن وی بدن سیوخانه یکیجی. سیمون افکرک لکودر الکمانه دخه. سیمون گوه خو قیچ کرده بو و گوه دارید کرد. سیمون گفت دنگ شو آخورته. اف زاروک قیهین رانه زایه. بکرب جه خو رابو و برب آخور وچو. لپیوی خانم هولی جه بو. دری آخور دفدان. هر دو جی هنکی لوی دری سکنین و لدنگ موزیک گوه داری کرن. هر دو جی لکوره خو فکرین. لو ما کوره وان هاتبو بیراوان. ویجه لکمانه دخست. لی یاکو بو صدما چونا وی اجماله نکمان بو. اوینا رسمه بو. کور لهر دری کو والا دید وینه چه دکرن. سیمون هولی جی مجبوری چکرنا وینه لوی قدخه کرده بو. او خواسته بو کو کوره وی دکار چولیگه ده آلیکاریا وان بکه. تالیا تالی جون هولی مال ترک کرده بو و چو بو. 15 سال بو کو کوره خو ندیت بون. دو نامه ببر سوین سر ماسه سیمون هولی نشان دادن کو او نسوجه جون بو. لیه کن هات بیراوان نه او جون سر هل دیر بو. او جونه بچوک بو کو لسر چونگن خود دلیست و گلکی جوی آخوری حزدی کر. اکو اول دست با آخفتن اکر خانما هولی بو. بدنگه که لرزی گوت. سیمون او زاروک 2 ساعته ده دوی دناب نوینان ده بویا. دپی میره خوره بر به درنجه وچو. دما دپی لیکان را هلکشیا بانگی دیوید کر. دیوید وره. بسر ساعتا رازاناتا کتیه. هایدی وره. جانه هن من دخوازن؟ خانم هولی کسر کشاند. لهمبر وی سرسریه کی بچوک و سربرادای هبو. لیده همان دمیده جی لهمبر وی زاروکه کی بچوک هبو کو جل زریه شبیل خوکر بو اولوی دنیری. بکلجان بانک کر. بله دیوید تو ده هر تم لجمع بمینی. دیوید بکیف خوشی برسواند. گلکی سپاس از بنی. سیمون هولی جبوکو هنتشتان ببیشه دوی خو وکر. لبله دنگی خو نکر. دیسا وگریا اوش درنجه داکت. پشتی چند دقیقیان دیوید کتبو ناو نوینین خو. پشتی کو سیمون هولی اولبو کو کور رازایه گوت. الان هیویدی کم حیاتا جهبه. تبه کلجان سوزک داکو امده نگرن. لبله از وی کورید خازم سیمون. جون تینه بیرامن. گوتنین پر تند هاتن بر دوی ظلامی. لبله بدنگ خوی کو بزوره حکم لیدکر برسواند. الان ام بحثا جون ناکن. لجور کورک هیکو عاقل آویتیه و خمساره. دبکو ام فریوی بکن هم ببه و هر وها بکری تشتکی واره. لینه حال مالی ایدی یکی دن هیکو دویم تیر بکن. تو زانی دینه میمه ها طباق زیده دبه. ام دی چاواوی خودی بکن؟ فرمان عجیب. جبو دیوید پشتی روژا دوشنبه جیانکه نو دست بکر. جیانکه کو به قدخه و فرمانان تجی. کارین خوش انوکی تماشا کرنان روبارین کو جی سرگیر داد کتن لی کولینال سر کیزی کو کلیلکیم بجی لوی داری ند هاتن حس کرن. هر تم جویره کارین وکی وچنینا گیاین نباش، دوراندنا گارسان، داگرتنا گیها و هلگرتنا وان دهات فرمان کرن. سر هولی جودکار جی به تشغله بو. جالیه که و بوی فکر مجول بکو دو گوتن گیای تال و خراب ده اصل خدا پر خوشکن و دوی مرو وان نقرمچینن. جالیه دم وجی بزارو که بچوک را مجول دو بو و دخواستشتن بکر هاتی فریوی بکه. هشو آقله وی بچوکی جی هر تم دو چو سر اورکی الاسمانان تومکه گلپکدایی جویکه که کل سر شاخه که دویچویچی. پشتی دمکی دیوید هینی کار بو و اوقاسی به هستایی کر کو خانم هولی بریار دا کو حتی ایواره وی سربست بهیله. دیوید بدلشاهی درکت گره. جبر کو احتمال هاتنا بارانه هبو وی بخاره کمان خو نبر بو. دما و گریا چولیگه ساعت هما دهات ششان. لبر انبار راست پری لارسن هات. خلام بکی خوشی پرسی. بچوکو کابه بیجه. تو و جنینا گیها باشفیر بویی؟ بله. لبله کیفا من قد جوی کاری را نهات. البته کارکی زحمته. دیوید گفت نه آلیه وی کار نه زحمته. لقد کیفا من جوی جنینا گیهای مچوک و خوشک و بوینا صدام مرنوان را نهات. گیهای بچوک و خوشک ایجار ها او گیهای نباشن.
آخر هنکی درکتم مشیام و هنکی کیفا من هات جه. تلکو داره گریایی؟ جه نوازه. اسهل کشیام سرگیر و داکتم دارستانه. بیناو بر من سترانگوتن. جبو کو خانم هولی از قبول کری بوم از پر شاد بوم. دلی من خواست کو سترانم ببیجم. پری لارسن ماتمایی سریخا خوراند. گوت از نکارم ببیجن کم من تو فهم کری. ایمن دلی من نخواسته کو سترانم ببیجم. نسترانن وها. دما تو شاد دبی تو دلی خود سترانم دبیجی هاوسا. غلام با آوایی که بهتی فکری. گوت هلبت دما از جی کیف خوش بم از دفیکینم. لیمن قد دلی خود ستران نگوتنه. دوتر روژه دیوید هول دا کو فرمان کو دانوی تبان بینجه. هر تم بسر ندیکت. لیبلی هول دانوی اوقاس اشکره بکو سیمون هولی ده ساعت 4 ده کاروی پایدوس کرد. لکیلکا دارستانی دیوید و دکور کند دستین وان ده توینک هبون راستی هف هاتن. ده دست یکی ده سهوری که مری و ده دست یدن ده جی کیوروش که مری هبو. جبر کوی روژه هواجی خوش بو دیوید کمان خوشی بخوره بری بو لید خست و دمشیا. زاروکن که او دیتن به حکومت بمینن سکنین و لوی نیرین. یکی جیدن را گود. قیاو سرسریه که همال کمانه دخه اف کوره که. چاوین دیوید جی مابول سروان آجالن بیره. دیوید پرسی. او مرینه؟ کوره مزن خواب کوره کر و سری خواه هجان. هلبت مسهوری کشت. کیوروش جی کت خفکا کن ما و گرت بو. یعنی و او شاندن ولاتین دور؟ ما چه؟ یعنی و او شاندن ولاتین دور؟ جزاروکان یه بچوک لوی نیری. امازن جی تنازو کی کنیا. هلبت ما او شاندن ولاتین دور. باشه وشکود زانی بو کود خوازن بچن؟ کوره مازن روی خو قرمه چاند و گفت خواستنا چه؟ من جوان نپرسیما. در روی دیوید تا خمگینی پیدا بو. دبکو نخواست بنهرن؟ ایواجی بیدا خوازوا هم بشاندانا جهه کی ده کیفاوا جویه کره باتا. زاروک تبی به حضوریا کو دهندره وان ده پیدا بو جوی دریب دور کتن. دما جگر بر بجیر و داد کتن جی جار جاران زورین و لدیوید دنیرین. جو هر کو دم دو بهوری دیوید کارن کو جده هاتن خواستن دکر و یه ند هاتن خواستن ندکر. دیوید ادیت گهشت بو کو دو ارکسترای هولی جودکار ده گیها سالگا ایزینگان خودی جهه که گرینگن. ده گهشتن او یا آرمونیه جی وهابو. لیبل جبو دیوید روژا راستین ده ساعت 4 ده دما سربست ما دست پیدا کر. وی چه قاسی جی ایواران حز دکر. چه قاس کارن کو ده بهاتانا کرن و چه قاس جهن کو بهاتانا دیتن هبون. دروژن بتاو ده نوالا ویده دری زویان مرگو گنده که کو دوی به کشف کرن هبو. دروژن بباران ده جی دو اودایا خوده به پرتوکین خوره مجولده بو. هنج وان پرتوکان خونده بو. لیبل هنجی جبوی نو بون. دیوید جارنان ندزانی بو که ماجراین خیالی ین دناف پرتوکان ده یان جی ماجراین راستی ین کو ده دما مشاخویا روژانه ده راستی وان ده هات بهتر بکله جان بون. اف در نمالالی چیه بو هلبت. باوی ویه کو پرجه حز دکر جی نل جموی بو. لیبل دیسا جی دما روش دچو آوا رنگ ویدو بو پنبه لعسمان اورین شکلو پیدا دبون. باوی وی جویره گوتو بو شینه نگره. هر چقدر زحمت بوجی دیوید بیاوی کر. پشتی دمک کرد دیگرین خود دیوید جبلی سهوریک و کلیل کان تشتی نوجی کشف کرن. مروف. اف مروف بقاسی کو عجیب بون پر جی بالکش بون. دیوید فکری. ایدی پشتی ساعت 4 هرتم بر بگند و دمشیا. دیوید اول بوان مروفان را زیدن آخوی. جبر کو وان زق لیدنیری وی فدید کر. دیسا جی دما کو تو کسی لوی ندنیری وی جی قنچکه کل وان مروفان دنیری. ظلامه کی سروان هبو. مزنکرنا کلیل کان کاره که خوش بو. لیبلی وی ندکاری لبرگرما بنجامان راوستیا کو او پریشان دکر. و هر وها ده دستین دیوید لکلیل کان نگریایا و دینکاری بویا وکی ظلامه بکره. لورا ظلام کلیل کن خوین هری خوشک جیده کرن و هر صبح او دشاندن باجیر. نوجدارک هبو کو به عربه خویا هسپان به ورده و ویده دچو و نخوش راحت دکرن. دیوید جوی حز دکر و ویجی دخواست به نوجدار. لیبل وسا تخمین دکر کو هر روزه مروب نخوش ببینه دی نخوش بکتا. در دوره هسنکارک و خودی دکان آنجی هبون. لیبل وان بالا دیوید نکشانده بو. هر وها دما دیوید کلیل کن خوشک دیدیتن جوان را لکمانه دخست. لی قد ندزانی بو کو جنال مالا باش باخچه موزیکاوی ده عجباند و لوی گوهداری دکر. جارنان جیلکه که پسیکان دید و جویره جیل کمانه دخست.
روژێکی جی ژێرە نەهات گوتن و دەنگێ کەمانەوی زارۆکێکی دیگەریە ڕەحەت و هاش کرد. هەر تشتی نیشان دەدا و دەیڤید کارێ خۆش یەک و لێ دیگەریە پەیدا کردبوو. لێبەلێ هایاوی ژڤەیەکێ قەت چێنەبوو. ڕۆژێکی پشتی نیورۆ دەیڤید لەسەر گۆرستانە گوند ڕاستی ژنا جلڕەش هات. ژنێ چۆنگێن خۆ دابوون ئەرتێ و کولیک دادانی سەرگیرێکی بچووک ئێژ ئاخێ. دەما و دەیڤید نێزی وێ بوو زیڤڕی و لوی نێری. کوڕێ بچووک ئیجار تو کی؟ ئەس دەیڤیدم. دەیڤید؟ کیژان دەیڤید؟ ماڵە تەلڤێ دەرەیە. حتا نەها من تو قەت نەدیت بووی لەڤەر. دەیڤید گوت ئاراست بەریانەها چەند جارێن دژی ئەس هاتبووم وێ دەرێ. دەیڤید کەسێن کوژ بۆتە بە قیمەت چوونە؟ میناک دیاتە ئانژی باوێتە؟ چاوە؟ یانی دێ و باوێتە لڤێ دەرێنە؟ ها نا دیا من مەلەکە باوێ منجو چوویە وەڵاتی دوور لوێ دەرێ لە بەندا منە ئنفام دکن نەوسا. ژنێکێ گوت خۆزی من ژی بکار بووە باوەڕ بکرە کو لە بەندا منن. لێ دەیڤید ئەو نەبیست. پشتا خۆ دابوویێ و بلێخستنا کەمانە خۆ ژوێ دوور کەتبوو. ژنا جلڕەش دەمەکی لوی گوهداری کرد. دەما کوژ گۆرستانێ ڤەقەتیە ڕویێ وێ ئارامتر بوو. زارۆکێن گوند پڕ عەجێب بوون. دەیڤید دخواست و هەڤالێکی وی هەبە و وی فام بکە و ناس بکە. هەڤالێکی و دەردۆرێ وەکی وی ببینە ژ موزیکا و لێ دخە فێم بکە. لێبەلێ حەتەنها هەڤالێکی وها نەدیتبوو. زارۆکان ئۆرکێسترایە ژیانێ قەت نەبیهیست بوون. bi tiştên ku David lê dixist qet eleqedar nedibûn û tinazên xwe bûyî dikirin. Wan ji lîstikên top û kotekan hez dikir. Wan bi avêtina keviran an jî bilêxistina guleyan aferîde dişandin welatên dûr û ji vê yekê jî kêf distandin. Piştî demekê rojekê co nas kir. David rojekê piştî nîvro ew li taxekê nexweş û ecêb dîtibû. Skak bi qutiyên tenekeyan û bi kaxezan tijî bû. Mal jî bêboyax û pir kevin bûn. David li tu derê rastî xweşikiyekê nehatibû ku ji wê re li kemanê bixe. Paşî nameya bavê wî hat bîrawî. Kêliyekê rûyê wî geş bû û kemana xwe da bin çeneya xwe û dest bi lêxistinê kir. David got: Hindik mabû min ji bîr bikire. Ji bo ku ez li kemanê bixim ne hewceyê ku li derdora xwe xweşikiyan bibînim. Di vê navberê de yekê hêdîka li milê wî xist. Dema li paş xwe nêrî rastî keçekê hat ku cilên kevin lê bûn. Di nav kefa destê keçikê de quruşek paxir hebû. Keçikê got: Co ev ji te reşand. Ji min re, ji bo çi? Dixwaze tu hinekî din li kemanê bixî. Dixwast ku bêtir pere bişanda ji te re, lêbelê ji xeynî vê pereyê wî tune ye. David ji wê pirsî: Niha dixwaze ez li kemanê bixim. Qey muzîka min ecîband. Belê, pereyên wî pir tune ne. Lêbelê dibe ku tu jê re hinekî li kemanê bixî. David bi kêfxweşî kir xêrîn û got: Helbet! Destê keçikê dehfda û got: Ez pereyan naxwazim. Li cihê ku ez lê dijîm, pêdiviya min bi pereyan nîne. Kaw li ku derê ye? Di wê paceyê de ye. Navê wî Co ye. Birayê min e. Kêfa keça biçûk hatibû. Dewra David daxwaza wê ya lêxistina kemanê ji birayê wê re qebûl kiribû. Lêbelê dîsa jî ji wî hinekî dûr sekinî. Di paceyê de bi temenê xwe kurekî mîna David hebû. Kurekî porzer bû. Çavên wî yên şîn bi meraq ve bibûn. Co ji ber paceyê bangê xuşka xwe kir. Ew tê? Te ew dît? Qey naxwaze ji min re li kemanê bixe? Helbet dixwazim li kemanê bixim. Ez li vê derê me. Yên ku min lê dixistin te ecîbandin. Tu jî dengê çivîkan, bayê li serdarê û robarên biçûk dibihîzî. Tu nizanî bê ez çi qasî li kesekî geriyam ku wan dibihîze. Lêbelê ez qet nedifikirîm ku ez dê li vê derê kesekî wiha peyda bikim. Keça biçûk ji Co re got: Miştere gotibû, vî aqilê xwe winda kiriye. Co jê re got: Hiş bebetî. Bawerim ez fêm dikim. Lêbelê tu çawa li kemanê dixî? Tu van tiştan du hundirê xwe de hîs dikî û paşê bi kemana xwe wan vedibêjî? Belê belê, waye tu fêm dikî. Ya rastî yên din jî ger li derdora xwe binêrin dê ew jî fêm bikin. Zarok bi xemgînî got: Ax, ma ez li derdora xwe binêrim jî ez dê nebînim. Ger tu jî kor bûye, te jî nedidît. Kor? David mat mabû, sekinî. Yani tu bi çavên xwe tu tiştî nabînî? Na. Ax, beryaniha di jiyana xwe de ez qet rastî korekî nehatibûm. Di pirtûkekê de min xwendibû, lêbelê bavê min paşê pirtûk ji min stend. Kêfa zarokê din ji xemgîniya David re nehatibû û got: Guh nedê, tu dê li kemanê bixî an na?
haydi. Newaya ku gavadin te lê dixist dîsa lêxe. Tiştek hat bîra David. Wî dê çawaş kesekî re dinyayek biafiranda ku beriyan ha ew dinya nedîtiye. Kesekî wisa ku beriyan ha asmanên bitav, daristanên şîn, behrên ku ber bi bihuştê ve diçûn nedîtibûn. Wê rojê David hin tişt lê xistin ku heta wê rojê lê nexistibûn. David hewda ku ji cora rengên avabûna rojê, şînahiyên bêserûber, esmanê ku ber bi bihuştê ve diçe, bi têlên kemana xwe vebêje. Jo got, pir xweş e. Ez dikarim destên xwe bidim kemana te? Dema ku David li rûyê zarok yê bi kelecan nêrî, hîs kir ku Jo jî fêm kiribû. Jina bi gul. David dunyayeke nû ji bo kurkê kor çêkiribû. Ji dêvla bêdengî, tenêtî û aciziyê dunyayeke tijî müzik, eleqe û hevaltî bû. Diya Jo xanima Glaspel jinebî û feqîr bû. Diçû karên wekî cirşuştin û paqijiya çewlikên hawirdorê dikir. Ji ber vê yekê Jo li ber destê xwişka xwe Betî dima. Betî mîna keçên dinên biçûk bêfikar bû û aqilê wê hinekî sivik bû. Ji wê qet hêvî nedihat kirin ku di rojeke xweş de li malê li cem birayê xwe yê kor rûne. Dema dibû nîvro dihat ji xwe û ji birayê xwe re firavîn amade dikir. Lêbelê bi piranî sarinca Glaspelê wekî mîdeya zarokan vala bû. Bi naskirina David jiyana Jo bi temamî guherî. Li gor gotina xalima Glaspel, bavê Jo di muzîkê de xwedî qabiliyet bû û bi ihtimaleke mezin Jo jî heskirina xwe ya muzîkê ji wî standibû. Jo ne tenê li David guhdarî dikir. Di demeke kurt de di kemanê de fêrî çend newayan jî bû. 2 hefte bişûn de David kemana bavê xwe ji wî re anî. David rewşa kemanê wisa vegot. Ez nikarim kemanê bidim te. Lewra ew a bavê min e. Ez kengî vê kemanê dibînim wekî ku bavê xwe dibînim. Lê tu dikarî wê hildî û ji xwe re lê bixî. Dema ku David dihat dîtina hevalê xwe, bi dest xwe re ji wî re tiştên xwarinê jî danîn. David ferq kiribû ku gelek caran Jo û Betî birçî ne. Ji wan pirsîbû bê çima naçin ji xwe re tiştên xwarinê nakirin. Lêbelê dema fam kiribû ku pereyên wan tune, ewil xwestibû ku ji wan re ji wan pereyên xwe yên zêrîn bîne. Lêbelê David ev fikir tavlê ji hişê xwe avêt. Lewra David nedixwast dîsa navê dizan li wî bêkirin. Ya baştir ew bû ku David bixwe ji wan re xwarinê bîne. Rojekê xanima Holly dît ku David ji kîlerê derdikeve û di destê wî de jî komek qurabî hene. Tu çi dikî ji qurabiyan David? Ez wan ji Jo û Betî re dibim. Lê ew qurabiya neyên te ne, ew ên min in. Lêbelê di kîlerê de gelek qurabî hene. Çi qas pir bin jî ev nayê wê wateyê ku tu dikarî wan bibî. Duriyê David de îfadeyeke bêwate peyda bû. Yani ez nikarim ji wan qurabiyan ji Jo û Betî re bibim? Lê ew birçî ne. Ê me jî tibabek qurabiyên me hene. Tamam David, ger tu dixwazî ji wan re jî qurabiyan bibe. Lê ji bîr neke, ewil ji min bipirse. David her tim nediçû mala Glaspelan. Rojekê ji serî heta binî li gund geriya û ket rêyekê ku ji bo wî nû. Li wê de tirî rê çîmenên şîn û pêşkên bi kulîlk xuya dibûn. David di vê rêya xweş de demekê meşiya. Tiştek ku nizanîbû ew bû ku ew mala Barbara Holbrook a yek ji dewlementirîna gund bû. Xanima Holbrook bi mêwanperweriya xwe nedihat zanîn. Lêbelê haya David ji vê tune bû û ji ber vê yekê jî David di rêya bixîç de bi kêfxweşî dimeşiya. Nişteceyên Hindstalliyê ev baxçe mucizewî binav dikirin. Lêbelê li ber çavên David ew mîna welatê periyan bû. Çavên David ji ber bedewiya kulîlkan, ji ber şewqa pirê ya li ser birka zelal dixist, peykerên ku ji gevrên spî hatibûn çêkirin û gulên sor, zer, pembe û spî vene dibûn. David biryar da ku navê jina ku rengê porê wê rengê zêrê zer bû û di nav gulan de bû bike jina bi gul. Lêbelê tamekê liyê jina bi gul ve guherî û bû jineke bi hêrs. Jinê bi ker pirsî: Hey tifalko, tu çi dikî li wê derê? Ez dixwazim van tiştên xweşik bi alîkariya kemana xwe vebêjim. Lê we destûr neda ku bidomînim. Tu ji min re dibêjî? Belê, ma qey te fêm nekir. Wekî ku te fêm dikir. Wekî ku min fêm dikir? Jinê dîsa ji David pirsî: Tu çawa ketî vî baxçeyî? Tu kî? Ez David. Ez ji wê xaçerekê meşiyam. Min nizanîbû ku ez dê bigihîjim ku derê. Lê belê ji bo ku ez rastî te hatim kêf xweş bûm. Jinekê bi rûyên xwe rakirin ber bi jor ve û got: Wa, tu kêf xweş bûyî ha? Belê, beriya niha min qet tiştekî wiha nedîtibû.
من beriyan ha kesekê mînate jî nas nekiribû xanima bigul. Vê carê jinik keniya, heta hinekî jî sor bûbû. Tu pir jî zarşêrînî camêrê biçûk, lêbelê dema tu mezin bibî, tu dê newisa bî. Ez ne xanima bigulim, navê min Holbrook e. Ez hîn nebûme mêvanên neva xwendî bihewînim. Lêbelê David xwe li wê gotinê qet nekir xwedî. Saeta tavê ya ku di qorziyekê de dîtibû, balawî kişandibû. David bi kelecan reviya cem saetê û got: Îcar ev çi ye? Ev saeteke tavê ye. Ka bibêje, navê te çi ye? Navê min David e ezbenî. Baş navê te nîne? Navê min David e, bi tenê David. Ez niha bi holyan re dijîm. Berê jî bi bavê xwe re li xaniyê li çiyê dimam. Wê demê xanima Holbrook fam kir bê David kiye. Xanima Holbrook got: Ax, hat bîra min. Tu ew kurê biçûkî ku holyan li mala xwe bicih kiriye. David meşar guheran. Saeta tavê bi tenê saetên bi tav nîşan dide. Helbet wisa ye. Dema hewa bi ewr be, sî çê nabe. Dema ku sî tune be, tu jî nikarî saetan bibînî. Çi xweş e, min jî dixwast ez saeta tavê bûma. Xanima Holbrook keniya. Çawa? Madê pir xweş nebûye. Min dê saetên ku tav naçûristin ji bîr bikira û min dê bi tenê demên xweş û baş di bîra xwe de bihişta. Tu kurikekî çi qas ecêbî. Qey ête tiştên ku tu dixwazî ji bîr bikî qet çê nabin? Rûyê xanima Holbrook tarî bû. Qederekî bêdeng sekinî. Piştre got: Belê, gerçi destê min bihata, min dixwast ji bîr bikim. Jina ciwan û kurik demekê dibin tariya êvara havînê de li kêleka hev rûniştin. Xanima Holbrook xwe ji nav fikarên ku kêliyekê ketibû nav wan şemirand û got: Ez dihizirîm. Niha divê ez biçim. Haydî, tu ji here mala xwe. Êvar baş. Piştî gotina xwe ket xaçerêka ber bi malê ve û meşiya. Jack û Jill. David dixwast seriyekê bide jina bigul. Lêbelê hêzekê ew ji vê fikrê bi dûr dixist. İfadeya kur û xemgîn a duruyê jinê de bandoreke mezin li ser David çêkiribû. Dibe ku ji ber vê yekê bû. Bêhtir dest bi vekolîna li gund kir. Wê rojê zarokên li skakê dilîstin, dema ew dîtin silav dan wî. Dibe ku êdî fêrî wî bûbin. An jî dibe ku xwestibin hinekî reng bixin nav lîstika xwe. Zarok no, binêrin. Kurê kemanjen tê. David keniya. Mirov vê xwestin tiştekî xweş e. David ji wan pirsî: Hûn çawa ne? Lêbelê zarokan bi kem bersiv dan wî. Di destên wan de darik hebûn. Yek ji zarokên mezin jî di bin cengên xwe de tiştek vedişart. Ji zarokan yek jê henekê xwe bi devê David kir û wekî wî got: Hûn çawa ne? Esil tu çawayî kurê kemanjen. Navê min David e. Zarokan dîsa kir tîqetîq. Zarok pêkeniyan û gotin: David, David, navê wî David e. Hayde ji me re li kemanê bixe, em dê li ber wê bireqisin. Helbet, ez dikarim lêxim. Di vê navberê de kurikê bejindirêj ji ber çakêtê xwe pisîkek derxist. Hewl dida ku tenekeyekê bi tariya pisîkê ve girê bide. Hûn çi dikin bi pisîkê? Divê hûn wê azad bikin. Deng hat we, divê em pisîkê azad bikin. Lê ku em azad nekin? David got: Wê demê ez dê bikim ku hûn wê berdin. David pêdihesiya ku temamê hebûna wî di nav hestekê nû de bû ku beriyan hatiştekî wiha qet nedîtibû. Kurikê bejindirêj pisîka ku tenekel tariya wê girê dabû, berda û got: Ka bike em bibînin. Pisîkê wekî dînan dest bi revê kir. Her ku dengê tingeringa tenekeyê dihat, bêhtir ditirsiya. Deka me bisekinîne, tu dê çawa me bisekinînî. David demekê bêtevgerma. Piştre, pişta xwe dawan û dest bi revê kir. Kemana xwe danî ser komekê êzingan ve geriya hat û di nav sî û tavê de kulmek li çeneya kurikê bejindirêj xist. Keça piçûk a porzer derketibû ser dîwarê li kêleka dêrê û dikir qêrîn. Ew devî bikujin, ew devî bikujin. Tev ji rûyê min e, lewra ew pisîk a min e. Pengizî û çêlika pisîkan hilgirt û tenekeya bi tariya wê ve girê dabûn vekir. Paşê li erdê rûnişt û pisîka ku ji tirsa zirafqetiyayê bûbû, xist bersinga xwe û ew himbêz kir. Çi şerekî xweş! Ya rast encama şerî diyar bû, lewra kesekî li hember 6 kesan şer dikir. Lêbelê David bi tena serê xwe û bi temamê hêza xwe diparast. Bi çalakbûna xwe li wan zêde dikir. Tam her tişt bi xirabî diçû, keça biçûk ber bi aliyê din ê kûçeyê ve reviya.
پشتره بکورکی زحیف و دریج را وگریا. جک شار سکناند. هر ایداوی دیوید به تنها خوال عرده ما بو. گچا بچوک دم او دید حسرین و وکی کانی هرکین. آخ جک او کشتنه. دیوید نمره بو. لیبل جلن لوی پرتکی بوبون. و سرچاو ویجی دناف خوینو هریه دما بو. جورا چاو وی ورمی بو. لالیه دنجی اجقاندنه که سور هبو. لیبل دسته کو بربوی و ها درشکرین گرد و رابو سرخواه. دیوید گوت کاپسیگلو کویه؟ گچا بچوک همه برسف داوی او گوت پسیگلی وی داره داو خلاص کر جبر ویه که از جتا پر حز دکم. ظلام جوان گوت تمام جیل تمام که اولم سر و بره تکو شر خواه بریندار پاقش بکن دا که هم منتداریا خواه نیشانوی بدن. باشه جی بدسماله هری او خویناوی پاقش کر. گچکه گوت جک بریا کو کسک وی دوی حالی ده ببینه اموی ببن ماله. تو تزانی دیوید جک جی میناتل کمانه دخه. دما کو دیوید گوتنا کمانی بهیست بلز بر بکوما ایزنگان وچو و دما کو وگریا کمانوی دبن چنگوی دبو. ظلام جوان گوت تو دخوازی وره مالامه دا کو املو ورمندنا سرچاویتا درمان بکن. پرسیم بی برسف جک و جیل دو خوشکو برابون کو مالا وان لسرگیره لالیه دنه نوالا سانی کرسته بو. دیوید در حق هر دوین کو نون اسکری بوده حتی کو برناوی پاقش و پانسومان کرن زیده فیری تشتکی نبو. میری جوان گوت که ببیجه تو کی و چما کتی ناوان زاروکان؟ دیوید بکرتی گوت ناوی من دیویده من دخواست پسیک خلاص بکم. از جوید زانم دیوید لی او 6 کس بون و هن جوانجیش تمازنتر بون. بله از بنی. گچا بچوک گوت وکی دیجی او پر دلچپل و غدارن. میری جوان پرسی ایجار تو شارکرنا و هج کو فیر بوی؟ به باوی خواره ما بوقس دکر. باوی من دخواست کو از خورتو تندرست بم. باوی تا کیه؟ مالا والکویه؟ دیوید گوت باوی من نل تو دریه لولات دور لبندامنه. از ده دنیای خوشک آکو من دیتیا جویره و بیجم. گچا بچوک به پستا پست گوت کوره بچوک ایکولو مالا هولی بگ دمینه اوه باوی وی ده انباری ده مربو. میری جوان گوت واه نخوا کوره کو ده چولکا هولیان ده دجی توی نوسا. گچا بچوک گوت بله هر تملی کمانی دخه بچه کولی کمانی دخه ما اوقاس وکیدن تو چه دکی؟ تو تشتی ناکم بتنه دخوینم و دیگرم. تو ده چولکا هولیان ده. دیوید به کیف خوشی کنیا. هلبت هایا جک جوان کاران تونه بکو هولیان به دیوید ددان کرن. دیوید گوت آراست ده چولکه ده از گله کاران دکم. لیبلی از گرینگیه نادم وان. از جبو خوا مشه ترجیح دکم. میناک از دو چون مالا خانما بگل. ایجاره و کیه؟ دیوید گوت ماقی هن نزانن. هچ کو مالین وشی لحف دنیرن. دیوید گریدن نشانده او دوماند. لوردجی از لسروی داره مرم. هر در بگلان تجیه. جک ماتمایی گوت تو بحثا خانما هول بروک دکی؟ دیوید گوت بله ناوی اوه. باورم از ایدی بچم ده باش ببه. خود ریشی کمانا خوکر. دوی ناو بریدجی گچا بچوک همه دو گوت دی سواره مالامه و مشته پر حس کر. جاوین جک جید دور لسانی کرستی زور ببون و لیما بون. دیوید ده چولکا هولیان نیف ساعت بحث کر کو پفچونه و کسنان ریوی بریندار کرنه. هولی جوتکار جی پفچونه حز ندکر و با آوائه که اشکره جی او یک گوت. خانم هولی یا کل همبری وی هرتم باش بوجی جبر وی روشه هیوشکستی بو و او یک جویر اشکره گوت. خانم هولی پرسی هر دو کسین کو بناو جک و جیل کینه؟ جک گرسنی و خوشکاوی جولیا. لیبلی هر کس وان وکی جک و جیل ناستکه. هر دو به تناسری خودشین. بله خانم گلاسپل هفته دو جاران تیوان زیارت دکه. خوارنه جوان را چه دکه. جیلن وان دشو او دچه. دیوید باورم جحال خواه زیده نرازینه. جبر کو تکیچک خلاص کر کیفا من هات. لیبلی دی ساجی دوی تو شر نکی. لیبلی به پفچونه من پسیک خلاص کر. ده هر چی به؟ امن وی دنیای تکی تنینه و تندرستیا جک گرس نیجی نباشه. نها 6 سالیه. دمکی جبو که حقوق بخوینه چویا باجاره که مزن. لیبلی دی و باوی مرنه و یویجی تندرستیاوی خرابیه. جکازه با خواه نخوشه. نوجدار قویتی گریه کو لجه که هوادار بشی و لگور که تیگوتن به شویجی لدر و رادزی.
هەروەها ئێدیل vê derê dijî û ew li xwîşka xwe dinêre. Lêbelê mixabin her tiştên ku hêvî û xeyal dikir ji dest çûye. Dev jê berde David. Ez niha bibêjim jî tu dê fêm nekî. Na, me fêm kir. Ew karê ku li dinyayê divê bike peyda kiriye. Lêbelê bi ser nakeve. Rebeno Jack Beck. Sürprîzek ji bo Jack Beck. Di çewlika Holyan de kar nevekî berê bûn. Bi hatina David re her tişt tevlihev bûbû. Ev tevlihevî ji ber têrkirina zikekî zêde bû. Simon Holly ev ji xwe re zêde nedikir derd. Çandiniya wê pir baş dibû û bi saya çandiniyê jî deynê xwe yê meha tebaxê jî dê bikaribiya bidaya. Lêbelê ev kur ji bo Simon Holly wekî mamîkekê bû ku ew nikare bersiva wê peyda bike. Me jî wî ev kur fêm nedikir ku ji bo temaşekirina avabûna rojê ji sifra xwarinê radibe. Ji devla demançeyên lîstikê pirtûkan tercih dike û ji ber ku masî ji wê hez nakin, girtina masiyan red dike. Lêbelê David pir dixebitî. Bi piranî jî ji gotina Simon Holly dernediket. Fêrî gelek karan jî bûbû. Li gel vê Holyan jî ji David fêrî gelek tiştan bûbûn. Mînak, pembeyê gava roj diçû ava û zerê gava roj dihilat, ew tişbûn ku divê mirov li wan temaşe bike. Lekeyên binefşî yên ku li dûr xuya dikirin ne tenê çiya bûn. Di heman demê de di navbera wan û eyaletên din de sînor bûn. Êdî bi çavên David li dinyayê dinêrîn. David ji bo serdana duyem alimala Jack û cîl dereng nema. Wê rojê hewa ne pir xweş bû. Mijek zêde hebû û David kemana xwe bi xwe re nebiribû. David wiha dest bi gotina xwe kir. Ez hatim li pisîkê binêrim, min ew merak kir. Keça biçûk ew bi gotina baş e, bi hatina te ez pir kêfxweş bûm, pêşwazî kir. Kawere hundir û li Julietê binêre. Pisîk ewil xwe ji himbêza keça biçûk xelas kir û reviya. Piştî çend deqîqeyan jî bi awayekî ji halê xwe razî di himbêza mêvanê xwe de rûdinişt. Di wê navberê de ji odeyê dengê kemanekê hat. David serê xwe rakir. Keça biçûk got, ev Jack e. Ew jî mîna te li kemanê dixe. Keman diçû û dihat li heman pasajê dixist. Li belê tiliyên ku ew kontrol dikirin bêbiryar bûn. David rabû ser pêyan û pirsî. Ew li ku ye? Geliyekê Jack Beck. Ger hûn destûrê bidin min, ez dê nîşanî we bidim bê çawa tê lê xistin. Zilam kemana xwe danî, bi awayekî matmayî lûyî nêrî û got, temam, kahil de. Piştî keliyekê ji kemanê notayên herikbar derketin. Piştre David heman pasaj hêdîtir lê xist. Ji bo Xwedê lawo, tu kî? David matmayî bû. Mane cara din min got, navê min David e, qey nehat bîra te. Belê, lêbelê kê bi vî awayî keman fêrî te kir? Bavê min. Bavê te? Baş e bavê te kî bû? David serê xwe rakir û birûyên xwe bi baldarî dan berhev. David değişiya. Lewra herkesî her tim li bavê wî dipirsî. David got. Bavê min e, tenê bavê min ji wî pir hez dikir. Temam lê navê wî çi bû? Nizanim. Dibe ku bereva jî temamî vî gundî ew bênav bû. Navekî wî hebe jî ez nizanim. Jack bi xwîngermî got. Lêbelê David te qez navekî wî heye. Ma tu kesî bangî wî nedikir qey. Ma qet te nevîst. David got. Na. Li gor ku nav ew qasî girîngin, dibe ku navekî bavê wî jî hebe. Lê kê dizane belkî xwastibe veşêre. Wê demê baş bû ku navê bavê xwe nizanî bû. Ne wiha bûya dê ew mirovên bi meraq, taliya talî sirra bavê wî jê hîn bûbûne. Îcar diya te? Diya min melekeke. û wekî ku hûn jî dizanin melek li malê najîn. Piştî bêdengiyekê Jack ji wî pirsî. Hûn her tim li wê derê diman. Bavê min got 6 salan. Beriya wê? Nayê bîra min. Dengê kurikê biçûk xemgîn û şikestî derketibû. Jack nexwest ku bi pirsan wî aciz bike û got. Bawerim bavê te dê mirovekî niwaze be. David bi dilxweşî serê xwe bilind kir. Belê, ew mirovekî niwaze ye. Lêbelê ev yek nexema kesin li vê derê ye. Ji ber ku ew fêm nakin. Deka bibêje. Ji bo ku tu ew qasî xweş li kemanê bixî, tu pir xebitî ne wisa? Belê, lê ez ji lê xistina kemanê hez dikim. Îcar ji bilî vê te çi kir? Tu çawa hatî vê derê? Li ser vê yekê David temamê çîroka xwe ji wî re got û çîroka xwe bi gotina na her tişt cuda ye qedand. Li vê derê ez bi tenê me. Bavê min çû welatê dûr. Nikare dîsa vegere vir. Kê ev yek ji te re got? Bavê min bi xwe got. Ji min re name nivîsî. Ji te re name nivîsî?
Belê, di bêrîka wî de dîtine. Dengê David hinekî giran û lerzandê hatibû. Ger name li cem te be ez dikarim li wê binêrim? Zarok hinekî sekinî. Piştre nameya di bêrîka wî de bû derxist û got: Belê cekbek, ez dê nameyê nîşanî te bidim. Zilamê ciwan name bi kelecanî û rêzdarî rahişt û xwend. Hêvî dikir ku rastî navekî were ku vê sirrê eşkere bike. Lê belê bi keserkişandinê name dîsa dirêjî wî kir. Hêsir ketibûn çavên wî. Paceya li bircê. Jina bi gul di aqilê David de mabû. Lê belê bi tu awayî newêrî bû ku dîsa here seriyekî bide wê. Herî da wê rojekê kemana xwe xist bin çengê xwe û birêket. Wekî ku berê jî çûbû, dîsa di rêya xîçî ya ber bi baxçe ve diçû meşiya. David digot qey wekî cara din jina bi gul dê li baxçe rûniştî be. Lê belê li baxçe tu kes tune bû. Dema ku ew li wê derê nedît, ne hewiz, ne gul, ne jî saeta tavê bala wî kişandibû. Hêdîka berê xwe da malê, nizanîbû dê çi bike. Koşk avahiyekê kevirî û bi heybet bû. Xetên wê narîn bi şînbûna esmanan baş tûj bûbûn. Lê belê ya girîng ku aqilê David ji serê wî biribû, bir cên koşkê bûn. Dîtina wan a jinêz ve li gor dîtina dûr rewneqdartir bûn. Ji derekê dengê muzîkeke balkêş belav dibû ku David beriya niha muzîkeke wiha qet nebihîstibû. Ji bo ku muzîkê nas bike, bi baldarî lê guhdarî kir. Piştre deriyê ku derdikeve şaneşînê dehv da û ket hundir. Niha di nav hin xweşikiyan de bû ku beriya niha ew nedîtibûn. Di bin piyên wî de xalîçeyên bi qasî kevzên nerm û li binban jî esmanekê şîn hebû ku li ser wê zarokên bi bask hebûn. Perdeyên kesk ên hevrîşim ên li ber paceyan wekî lavlavokan heta binbanî diçûn. Neynîkên ku li her deverê cih girtibûn, gulîlkên di guldankan de û darqesb diteyîsandin. Muzîka ku gava din bihîstibû, niha sekinî bû. Lê belê David ev yek ferq nekir. Li wê navberê de ji derekê dengek hat bihîstin. Belê lao, bawerim te ve kolîna xwe qedandiye. Dika bibêje, tu çima hatî vê derê? David zivirî paş xwe. Ax, xanima bigul, we çima negot ku ev der ew qasî xweşik e? Çi hewceye ku ji te re bibêjim. Lewre her tişt pir balkêş û pir xweşik e. Beriya niha min qet maleke wiha nedîtibû. Ji bo lêxistina muzîkeke nû îlhamê dide mirov. Di wê navberê de çavên David harpekê ket ku hinekî li dûr disekinî. Dengê ku min bihîst ji vê sazê dihat. Li ser têlên wê jî hene. Belê, dema tu hatî min li harpê dixist. Min dît ku tu di paceyê re ketî hundir. David, mirov di paceyên re nakeve mala tu kesî. Ev tişta ku te kir pir eyb e. Ji kerema xwe, tu dikarî ji min re hinekî li harpê bixî? David, tu qet aqil nagirî. Tu çima ketî hundirê malê? Muzîkê ji min re got were. û ji xwe ez bircan jî nas dikim. Te got tu bircan nas dikî? Belê, ji her derê ve dixuyên û ez her tim li wan dinêrim. Lê belê herî xweş ji mala cek û cîl xuya dibin. Ji kerema xwe tu dikarî lê bixî? Lê belê xanima Holbrook rabûbû serpêyan. Te got ji ku? Ji mala cek û cîl. Yani tu dixwazî bibêjî mala Gorsnîbek? Xanima Holbrook sor bûbû. Belê, ji mala wan mala wan xuya nabe. Lê belê ji mala wan bircû paceya we ya biçûk baş tê xuya kirin. Ger me ji wê derê binêriya, bi rehetî me dê mala wan jî bidîta. Lê belê xanima Holbrook êdî ew nedibihîst. Xanima Holbrook ji wî pirsî. Baş e, tu vî cekbekî nas dikî? Belê, herkes wî nas dike. Qey hûn nas nakin? Xanima Holbrook wekî ku ev pirs nebihîstibe tevgeriya. Tu wekî niha bêyî ku bê vexwendin çûyî mala wan? Na, wan ez vexwendim mala xwe. Cil û bergên min bûbûn herî. Zarokan teneke bi teriya pisîka cîl ve girêdan. Divê min pisîk xelas bikire. Ew 6 kes bûn, ez jî tenê bûm. Ger cekbek nehat alîkariya min, ez de ji destê wan nefilîtiyama. Cekbek tu xelas kirî. Belê, paşê jî ez birim malê û cil û bergên min paqij kirin. Lê belê xanima bigul, tu dikarî ji min re hinekî li harpê bixî? Xanima Holbrook got. David, bi rastî jî tu zarokekî pir ecêbî. Paşê jî çû ber harpê. David li ser strana ku lê xistibû miribû. Lê belê her çi qas ji bo ku bidomîne israr kiribe jî wê bi serê xwe ev daxwaz red kir. Ji bo kêliyekî bêhuzûr bûbû. Paşê xanima Holbrook ji nişkan ve got em derkevin jor. Ji odeyekê bazdan ber bi odeya din û derketin jor.
Jina ciwan bersivên Kurd didan pirsên David yên bêdawî. Herî dawî dema ketin odeya li ber cê, qederekî bi awayekî westiyayî li ser paldanka li odeyê rûnişt. David bi awayekî matmayî li derdora xwe nêrî. Di vê odeyê de xalîçeyên buha, perdeyên hevrîşim û neynik tune bûn. Di wê derê de bi tenê pirtûk, maseyek biçûk, paldankek û salîkek kar hebû. Pirsî: Hûn temamê roja xwe li vê derê dibûrînin? Xanima Holbrook sor bûbû. Dev ji ku derxist David? Ma ez dê çima tiştekî wiha bikim? Hema wisa, min merak kir. Li derdora te ew qas tiştên xweşik hene, lê çima wê rojê te ji min re wiha got? Ma qey min çi got? Ka tu dev ji wê berde, em li derve binêrin. Em niha di birca mezin de ne. Tu ji wê derê dikarî temamê gund bibînî. Hal wê derê jî mala hevalê te cekbek heye. Îcar rewşa wî ya tenduristî çawa ye? Xanima Bigul rewşa wî ne baş e û ne pir dilşad e. Xanima Holbrook keliyekê lerizî. Tu dixwazî çi bibêjî? Ji ber çi ne dilşad e? Qey te re wiha got? Na, lêbelê xanima Holî ji min re got, ew nexweş e. Tam karê ku dixwast bike peyda kiribû, lêbelê mecbûr mabû dev jê berde û vegere mala xwe. Binêrin, waya derket baxçe, tu dibînî? Xanima Holbrook ji ber paceyê bi dûr ketibû. Tam di wê keliyê de David desmala xwe derxist. Ka ez desmala xwe bihejînim da ku ew jî me bibîne. Na, wisa neke. Xanima Holbrook bi qeyd desmal ji destê David stand û got: Haydê, ka êdî em dakevin jêr. Lêbelê bidîta ku me ji wî re desmal hejandiye, ew dê pir keyfxweş bibûye, ne wisa? Bersiv nehat. Xanima Bigul dest bi daketina ji derencekan kiribû. Sir. Gelek tişt hebûn ku David dê ji Jack û Jill re bigota. Ji ber vê yekî jî David roja dîtir çû sanî kirestê, serdana wan. Kemana wî jî li cem wî bû. Lêbelê bi tenê Jill li malê bû. Min dixwast ku Jack bek bibînim, gela ew li ku ye? Wê demê divê tu hinekî li benda wî bî. Ew çû ji me re hin tiştên xwarinê bikire. Li baxçe jî hin tişt çandine. Em wan difiroşin û tiştên nû ji xwe re dikirin. Jackê re ben. Divê her tim li derve bimîne. Ew nexweş e, tu dizanî. Bi ser de jî carna pir bêkêf dibe. Jack qet gazinan ji vê yekê nake. Lêbelê ez ji rûyê wî fêm dikim. David xwast li ber dilê wê bide. Ka haydê em biçin baxçeyê xanima Bigul. Keçika biçûk serê xwe hejand. Na, ez nikarim werim. Çima? Jack ew der li min qedexe kiriye. Rojekê dema ez ji wê derê vedigeriyam, ez dîtim û bi min re qeydî. Ji min re got: Carekî din diber deriyê wê malê re jî neçe. Pir derbas nebûbû ku Jack bek vegeriya malê. Bi David re demekê li kemanê xistin. Jack ji kurkê biçûk re got: Tu rewneqdarî David. Ah Jack bek, êdî notayên min qet nînin. Ya rastî ger notayên min hebûna, min dê baştir lê bixista. David, xwezî pereyên min hebûna. Min dê tu bişanda cihê ku tu aydê wê yî. Min dê tu bişanda dibistaneke müzîkê. Gelo li wê derê ez dikarim karê ku bavê min behs dikir bibînim. Bavê min digot, karê min li cihekî li benda min e. Li wê derê cinîna giya û bêrdana heriyê tune ye, ne wisa? Bawer nakim. Lêbelê ji bo rêwîtiyekê wiha pir pere lazim e. Zêr bikêrî vê tên gelo. Bi ihtimaleke mezin dê bikêr bê, ger têra wê hebe. Ah Jack bek, di vê navberê de do hindik mabû min destê xweş tere bihejanda. We em dîtin gelo. Li ku? Li wê derê, di paceya bircê de bûm. Dengê mêrê ciwan bi carekê re cir nexweş bû û got: Tu dîsa çûyî dîtina xanima Holbrook? Hat bîra David ku Jack bek baxçeyê xanima Holbrook li jîlê qedexe kiribû. Baş e çima hindik mabû ku tu destê xweş min re bihejînî? Wê destûr neda min. Desmala min jî ji destê min girt. Li ser vê yekê Jack bek bi hêrs keniya. Bawerê muhakiriye. Dema David ji pêlikan dadiket, ji xwe, ji xanima Bigul û ji Jack dilmayî hîs dikir. Xortê feqîr û prenses. Sibehekê dema ku Jack bi Jill û David re rûdinişt, ji wan re çîrokek got. Lewra Jill ji wî xwestibû ku ji wan re çîrokekê bibêje. Jack bek got: Ka ez ji we re çîroka xortê feqîr û prensesê bibêjim. Ez vê çîrokê baş dizanim. Zarokan bi keyfxweşî got: Haydê bibêje wê demê. Ya rastî keçik berê ne prenses bû. Her wiha xort jî ne feqîr bû.
بره هرچن به هوره دلیستن و پر جهب حز دکرن. کرک لخانیه که لسر گیر دجیا. جیل پرسی. وکی وی داره بو؟ بله، مالا وی دشبیا مالا مه. کچک جی لباجاره کی دوری مالا کرک دجیا. لبله هاوینان دهات گنده کو کرک لیدما. لورا کوشه که مزن آخالتی کاوی لوی گنده هبو. دیوید گوت. یعنی وکی خانیه خانما بگل؟ بله، همه وکیوه. حتی برجن کوشکاوی جهبون. کچک جارنان دردکت سر برجکی و جکورک را دستمالا خود هجان. گر دستمال جاره که به هجاندا او دهات واتایا از دبیم دیتناته. گر دو جاران به هجاندا او جی دهات واتایا کاوره وی داره. جبر ویه که کورک چاوین خوش برجان قط ندکر. و برای دستمال جه هفدیتنه فرده بو. هر صبح ده ساعت 8 ده کچکی خبر داوی. جیل پرسی. هر صبح هفدیتن؟ نه جانه. جارنا هنکارندنین کچکی دردکتن. و دمیجی دردکت برجه و دستمال خوا 3 جاران ده هجان. دیوید گوت. هوالتیه که پر یک عالی بویا. قی کورکشی توتش ندگوت. البته گوت. دو دستمالن کورک جابون. دستمالا سور دهات واتایات تمام یا شینجی کاری من هیا. ده آخر هوالتیه دنابر وانده او قاسی باش بکو هر دویان بریار دابو دما مزن ببن او ده به هوره بزوجن. لبل دما کچ بو 16 سالی خالتی کاوی مر. کچی وی دمیل جه کی دور دبستان دخواند. کچک هاتیه جنازه لبل کرک او ناس نکریه. دما کچک وگریایه گندیان بهیسته کو خالتیه اختیاریا کچکه جبر کو مروه که وی دنتونه بویه مالو ملکن خود تف جویره هشتیه. به وی سایه جی کچک بویا پرنسس. لبل هایا کرک جویه که تونه بو. کرک 3 سالن ساخ قط کچک ندیتی بو. کچک جی آن دبستانه بو آنجی دردکت گره. لبل پشتی 3 سالان دما کو کرک بهیسته کچک وره گنده خوی بره دلوی جی کلا جانان کر گرمه گرم. دفکری کو او ده هر دو بزوجن. لبل جبیر کربو کو کچک ایدی پرنسسه. او قاسی به عاقل بو. لبنده خبره کچکی ما بو و هی ما بو. بروجان لبنداوی سکینی بو. لبل کچک نه چوبو سرداناوی نه جی او وخوند بو مالا خواه. جیله گوت. پر جورسه. بلا دبیره و دبه او ایدی پرنسسه. کرک جی هری داوی افراستی قبول کربو. قی کچکی ایدی ندخواست کوی ببینه. جیل بکله جان گوت. پاشه چی بو؟ پاشه جی تشتک نبویه. کچکی کشکا بر جنو و خملاندیه او وکی آوه پرش بو خملاندن رشاندیه. پشت رجی هر هاوین هاتیه به کشکی و دما خالوی دره درباس کریه. دیوید پرسی. ایجار کرک جاره کدن او ندیتیه؟ جک پک سری خواه هجاند. ندیتیه دیوید. جخوا ایدی نبختوار بو. و بسر دجی فقیر بو نیدی. پیشی دفکری کو او ده بخبته و زنگین ببه. لبل پاشه تندرستیاوی نباش بو. لمالا لسرگر آسیما بو. ها چیروک او قاسه. جیله بدنگه که بلند گوت. نا جانه من. داویا چیروکه و ها نابه. لبله و هایه. کرک چمانه هاتیه دا خوزا زواجل کچکی نکریه؟ جک بک بشانازی سور بو. ما خورته که فقیر و پرنسسک به هورد بنقی؟ دیوید. خورته که فقیر تو وقتی نکاره بچه جه پرنسسه که را ببیجه از جتا حز دکم. دیوید بروین خواه کرن جود. چمانه به؟ گر بخوازن دکارم بکن. جار ندوه هنتشت بین تعمیر کرن. دیوید نابه. لگور دیوید جی و جیله جی او چیروک نوکی چیروکه که بو. لگور وان او بویاره که راست بو. دیوید گوت. بیا من دوه او به تعمیر کرن. دیوید دروه آلیکاریه. وی شویل اسمان هیو دو چرسی. لیبل دیوید لوی ننیری. دما ودگریا چولگا هولیان چیروکا کو جک جوانا گوتبو دهات بیراوی. چیروکه باندور لوی کربو او خمگین کربو. ساعت 8 درباس کربو. دیوید به جک و جیلره خوارن خواربو. لبر داری سکینی و خواه شارت. دمکی لین هندر گهداری کر. لمبه لمدواغ شوق ددا سر روی خانما هولیا کو لسر ماسای دیگریا. هولی بگه رویوی به اش زقل عرده دنیری. سیمون امجی جون بخوازن. الان قلاوه نکه. از جنیزا بمرم جی ناچم پریان جوی نخوازم. دیوید رویا درکت اودیا خواه. جپیلکان بلز درکت و کمان خواه دانی آلیه کی. پشتی دمکی دما داکت جیر دبر آخور پری لارسن دید. پیپو دکیشا. دیوید پرسی. پری چه دقومه؟
خانیه هولیان نیشاندا او گوت چه به سری وان ده هاتیه؟ زلامی پیپویا خوا کشاند و دمکی لدوخانه و نیری. گره من تالیا تالی تو ده پی بحثی. جبر وی اکی جنها ببیجم نابا پرسکریک. با بلاتک مزم به سری هولیان ده هات. چه بو؟ از ببیجم جی تو فهمناکی لاو. در دیوان پره. لبلش دیولا کشتر بحثا پره هم بکم از بحثا تاوه هیوه بکم ده باشتر ببه. $1000 دینوان هیا. دست خو خست بیریکا خو و چند پرین هور درخستن. و گوت لوان بنیره. حساب بکه کو جوان 1000 حبحنه. کومک پرد که. دجیانا خدا من اوقاس پره ندیتیه. بقاسی هجمار استیر کانن. عینن وصایا. دا آخر $1000 دین هولیان هیا و شمیه هفتیا پیشیامه دوی دین خو بدن. دین خو دی بداناجی. چاندنیا خو کرن و زادن خو فروتن. پرین کو که دستین وان برن خستن بانقaya کی. لبل ایرو بخیرته کی هاتیه بانقا شلاندیه. چه پرد قاسه ده هبجی بریه اوچویه. نهاجی قروشک پری هولیان نینه. ویده می دین خو سالا به بدن نبه. سالا به دی زاده وان دیسا مزن ببه. و فروتن ازاد دی دیسا پرین وان چه ببن. آخ نتو نزانی. جاو استریتری جاو برچی دوی چولیک ایده. ما قد آلیکاریه که وها بوان دکه قی. چولیک ایپوتک گریه. دیوید پرسی. ایجار ایپوتک چیه؟ بنیره. مشتره گوتو بو. توش پریان فهم ناکی. یعنی هولی بک چویه و جستریتر رو ها گوتیه. که $1000 بدمن از ده سالا به پریتا بدم تا. گر از نکاربم دینیتا بدم تا از ده چولک آخوا بفروشم و تو ده پری خواه جناف پرین چولک راهجی. نهاجی جبر که هولی بک نکاره دینی خواه بده دستریتر چولک آوی جناف دستوی درخه. و دمی ده خانم هولی و هولی بک لکو داره بمینن؟ از جیوه نزانم. نخواه جبر وی اکی دیگرین. جبر که دوی بچن. دوی هم چه بکن جبا اولوی داره بمینن؟ گره من. گر یک ده دستوی ده به $1000 در نکه و نیه ام دینی کاربن تو تشتی بکن. یعنی چاره پره؟ بله. بهنا دیوید هنکی فره بو. پرسی. زیر جی بکرتین؟ چاوا بکرناین. بلا $1000 بکه شد بلا ببه. دیوید تولو گوتنین پری گهداری جی نکر. براب چو اودایا خواه. اول جبو پرین زیرین ین کود دولابه ده لپش پرتو کامبون لنوایه که بکیف خست. پشت رجی پرین خواه هلدان و خست شوقیا خواه. پشتی دمه که 10 سال جم پری بو. جویره گوت. دبکو اف $1000 بکن کابه نیره. وی گیدی تافقاس زیر لکو دیتن. باوی من دامن. لیبل دما باوی تمر دبری کاویدا قروشه جی تونه بو. اف بره دابو من. جبو که دما جمره لازم ببه از وان بکار بینم. ایجار تاوقاس زیر لکو و شارتن. ده دولابا اودایا خواده لپش پرتو کان. پری بلز پرین زیرین جمارتن. لوی داره 106 زیر هنه. نه 1000 حبن. لیبل دبکو فیده اکه بگه هینوان. ما فیده و هو. لارسن چاواکو شبقه هلدا رویا چومد باقی. دیوید جیل جمعی بو. شبقه آنی و دانی سر ماسعی. دیوید گود. هولی بک دبکو فیده آوان بگه جوا. بچنگینیا پریان سیمون هولی و جنا خواه سری خواه را کرن و جتشتن لبر جاوه وان کتن باور نکرن. سیمون هولی پنگزی رابو سر پیان. لاو داوقاس پرل کدیتن. دیوید کسرک کشاند. کنگی اف پره درد کتن هولی هنک پره دغیدین. و کلیه پری لارسن کت ناف آخافتنی. از بنی اف پره بریاکو باوی بمره دایوی. تا اوقاس وقت اف زیر لکو داره وشارتن. من خستن دولابه. دولابه؟ کره من ما اوقاس پره دولابه دتین وشارتن. بکری تو کاره من ناین. باوی من خواسته بکو حتی پیدویا من بوان چه ببه از وان وشیرم. پری لارسن دیسا کت ناو بره. tam 106 پرین زیرین دیگه $1006. سیمون هولی دبر خدا گوتنین پری دوباره کرن و لسر کرسیا خواه رونشت. دیوید تو کی؟ نزانم از تن دیویدم. هولی بک فکری و گوت. از نکارم بی پری راهجم. اف حقی کوریکه. لیبل وای او ددوه. پری دیوید زاروکه که. هایا ویجه تونه بیچه دیگه. او نزانه بی اف پره چقاسی بقیمتن. از دزانم از بینی. هر وها باوی من اف پره ندزین. دیوید دو زاروکه که پر باشی. به شرطه که از دوی پریش دستین تا بگیرم. وکی کتا اف بدین دابه من. سالا به از ده زیرین تا جنوبه بکرم و دیسا بدم تا.
Dünyaya nexweş. David dîsa rojekê çû serdana Jack Beck. Bi hev re li ber derê rûniştin û axivîn. Jack Beck, dünya çi qas xweş e newsa? Bawerên bavê te ev yek ji te re gotiye David. David serê xwe hejand. Belê, lê bavê min di çiyê dijiya? Ev nas nedikirin. Helbet tiştên wekî kuştina çivîk û sihorîkan, girtina masiyan qet wekî tiştên xweş binav nedikir. Li gor ku perî dibêje, kurê Hollybeck John ji malê reviyaye û herkes biçû navê pir xemgîn bûye. Her wiha prenses û xortê feqîr ê ku we got jî heye. Helbet ew nafikirin ku pir şad bin û bibêjin dünya pir xweş e. David, tu li ser van tiştan nefikire. Dibe ku xortê feqîr ne bextewar be, lê belê bextewarî hinekî jî di dilê mirov de ye. Dibe ku ev mirovên ku tu behs dikî jî di hundirê xwe de bextewar bin. Mînak, xanima bigul heye. Evê saeta wê ya ji tavê qet tune ye. Jiyana wê her tim tarî ye. Yani ji min re wiha got. Dema ku Jack Beck ev gotin bihîst, bêyî daxwaza xwe ji cihê xwe pengizî. Ji te re wiha got? Belê. Min jî ji wê re got, te qezdê rojekê bûyerekê ku wê bextewar bike çê bibe. Lê belê wê got demekê çêbûna bûyerekê wiha hêvî kiriye, lê çê nebûye. Bidomîne David, wekî din çi ji te re got? Ew qas bû. Li derdorê ew qas mirovên bedbext hene ku ez nizanim bê ez dê çawa dunyayekê xweş peyda bikim û ji bavê xwe re bibêjim. Rêyeke hînnebûyî. David di meha îlonê de dest bi dibistanê kir. Di destpêka dibistanê de kêfa David ji dibistanê re nedihat. Dema ku haya mamoste jê çêbû ku David bi latînî dizane matma. Lê belê ji aliyê din jî, agahiyên David ên ser dîroka dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pir kêm bûn. û bi tenê navê herbekê jî nizanî bû. Di dersan de bêyî ku destûrê bixwaze diaxivî, ranedibû serpiyan û yan jî dilê wî li ku bixwasta li wê derê rûdinişt. Bi demê re ev hatin guhertin, lê belê heta guherî, David gelek caran li dibistanê bû sedema bûyeran. Ji bilî dibistanê kêm karên David hebûn. Êdî li çewlikê hindik kar pê dikirin. Heta rojekê xanima Holly û Hollybeck karên xwe yên çewlikê hiştin û bi David re li daristanê meşiyan jî. Rojeke şemiyê bû ku hewa xweş bû. Xanima Holly hevîr distira. Hollybeck jî li baxçeyek kartol diçinîn. Haya wan jê çê nedibû, lê belê ewr di ser wan re derbas dibûn û diçûn. Ji ber ku David temamê sibehê li ber wan geriya, herî dawî wan jê qebûl kir ku biçin daristanê. Ev meşeke ecêb bû. Xanima Holly bi şerm û gavên hêdî dimeşiya û bi tirs li derdora xwe dinêrî. Diyar bû ku qaîdeyên lîstikê nizanî bû. Simon Holly jî çavên xwe berdabûn erdê, geran û bêdeng bû. Zanîna qaîdeyên lîstikê li hêlekê ne bi niyet bû ku wê fêr jî bibe. David wekî hikimdarekî ku mîrnişîna xwe digerîne li pêşiyê dimeşiya. Kevzên cuda, rehek û ajal nîşanî wan didan. Navê daran yek bi yek dijimart. Di dawiya meşê de di çavên Simon Holly û jinawî de aramiyek peyda bû ku wan nikarîbû wê bilêv bikin. Meha îlonê pir xweş derbas bû û David jî ji vê têra xwe îstîfade kir. Her tim diçû serî dida Jack û Jillê. Bi xanima Bigul re jî zêde zêde dem dibûhurand. Ew ji bo David hîn jî xanima Bigul bû. Lê belê êdî di baxçe de ne gul, rengê kulîlkên payîzî ên wekî gula Dawudî û giyagewrik xuya dibûn. Ji bilî baxçe cihê ku David herî zêde jê hez dikir, odeya di bircê de bû. Xanima Holbrook jî ji wê odeyê hez dikir. Rojekê David got: Ez li ser vê odeyê bêhêş dikevim. Ya rastî ev ode prensesekê tîne bîra min ku demekî li vê bircê jiyaye. Xanima Holbrook bi keng got: David, bawerim ew çîrok e. David got: Bi temamî ne çîrok e. Di rastiyê de jî prensesek wiha hebûye. Jack Beck ji me re ev çîrok got. David ji paçeyê di derve dinêrî. Jack Beck? Her tim ji te re çîrokan dibêje. Na, bi tenê ji min re ev çîrok got. Ji ber vê jî baş tê bîra min. Ev prenses çi dike? Dengê xanima Holbrook kêfxweş bû û bala xwe dabû nexşên di destê xwe de. Tu tiştekî nake. Ya xirab ew e ku destmala xwe nehejandiye û agahî nedaye xort. Derziya xanima Holbrook li hewa ma. Te got çi? Destmala xwe nehejandiye? Ax, bibore. Min ji bîr kir ku tu bi çîrokê nizanî. Ka ji min re jî çîrokê bibêje. Dibe ku ez zanibim jî. David bi giranî got: Navê çîrokê xortê feqîr û prenses e. Birêya destmalan îşaret didan hev. Tu vê çîrokê dizanî gelo?
خانما هولبروک برسب نداوی. نقشه د دست خود بلزدانی آلیه کی درزی د تلیاوی را چوبو. وی گوت دیوید دوید وی چیروکی جسری حتی بنی جمره ببیجی. جک بکشتره چی گوت به جمره ببیجه. دیوید گوت هلبت. جبرکو گهدرک به علاقه چیروکا وی را درکت بو کیف خوش بو. چیروک جسری حتی بنی به هورگولی گوت. دبکو به ifade جک بک نگوت بو. لیبل جک بک جویره چی گوت به وی جی او وگو هست. د داویا چیروکی دا خانم هولبروک گوت دیوید تو باور دیکی که او خورد لبنده پرنسسیه؟ پشتره لسر پالدانکا خورونشت. هنارکن روی وی سور بوبون. دیوید وها گوت یا راستی داویا چیروکی نزیده خوشه. او گوتنا خواه گیره دا. بیا من دوی پرنسس او خورد بزوجن و دلشاد و بختوار ببن. لیبله وها نبو. خانم هولبروک سپی بوبو. دست خواه بربر قرکا خواه و خوازیا خواه دا قرطاند. لیبل دیوید دبکو خورد ایدیش پرنسسی حز ناکه. لگور کو جک بک گوت حز دکه. وی دمی چما نچوی جویره نگوتیه؟ لورا خورتن فقیر نکارم بچنج پرنسسان را ببیجن از جتا حز دکم. دبکو بگوتا. خانم هولبروک دو لیوا خواه کر او هش بو. دمک دریج بیدنگ ما. لیبل چیروک جبیر نکر بو. هم بشن چیروکی به دیوید دادو باره کرن. جی دیوید و بوکو او جی دخوازه چیروکی جیکی دن را ببیجه. دمکو اف فکر خوشوی پرسی جی برسف نابو. پشتی ویجی خانم هولبروک تو تشت نپرسی. ایدی دما چوینا دیوید هاتبو. دلین خمگین. جی هفتیه که زیده تر بوکو دیوید نچوبو سردانا جک بک. جیل دلمایینا خویاش دیوید گلک جاران بلیف کر. جبرای خورا گوت. لیبله ما ربانو ده چی بکه؟ پر نخوشه. نخوشه؟ بله پر نخوشه. نوجدار چوی سر. جیل تو باش دزانی؟ دفجو کو بهیست؟ ای رول دبستانی هر کسی بحثاوی دکر. گرما لاشوی بلند بویا. هنگ دبیجن کو نخوشی جبتی گلاس پلی وگرتیه. دجید زانی کو جو کوره. دیوید جی درسین کمانی داوی. هیوی دیکیم کو تشتکی خراب بینه. جک گوت. نترسه. باورم روشاوی نبقاسی کو تود بیجی خرابه. زاروکین دبستانه جزیده کرنا تشتان حز دکن. از دی صبحی بچم مالا هولیان و سریه کی بدموی. صبح دن جک بری خواده چولکا هولیان. دره ده پری لارسن او پیشوازی کر. روشباش لارسن. لگور کو دبیجن دیوید پر نخوشه راسته گلو. بله گور سیبک. گور که ربن پر نخوشه. روشاوی جی قد نباشه. هی واخ. من هیوی دکر کو اف زیده کرنا زاروکان به. تشتکی کو از بکم هیا گلو. نزانم دبکو هم بخوازم وی ببینه. دچونه اوده وی ده تو تعلقی نه. نوجدار دبیجن کو نخوشیاوی نوگیره. دمجی زاروک فقیر ده پرسکری که کهیا. گرما لاشوی پر زیده دبه. جوخا حال ویجی هرتم عجیب بو. خانم هولی و هولی بک جبر سروی کلیه که جی قط نابن. از جی هر زیده لبه روشه ماتمینم. خانم هولی جبره دش دیوید پر حز دکر. لیبل دما کو کورک نخوش کد هولی بک بهتر قهری و پریشان بو. خوزی بکاربم تشنام بکم. تشتین کو هوجه دکر خانم هولی و هولی بک کرن. حتی هم باور دکر نزانم لیبل هولی بک جبو کو دل کورک خوش بکه چو دارستانه و تمام روژه لکفزان گریا. لیبل زاروک بلنگاز نلسر هشی خوابو. نزانه به چید بیجه. آخ پر خرابه. پر خرابه. جک بلاس کت مالا چولیکه. خانم هولی دریه ماله وکر. سرچاوه وی چلمسی بو. جبو کو تو هاتی اسپاسدارم گرسی بک. چش دسته متی ام دکن. herkes piraلی kar bû. Perestarekî me yê pir baş heye û nûjdar jî her tim tê serdanawî. Lêbelê li gor ku nûjdar dibêje, David zarokekê pir hesas e û di rojên dawî de hin tişt ji xwe re kirine derd. Wax rebeno. Her tim behsa te dike. Ji te pir hez dike. Ma kî jê hez nake? Niha dema nexweş ket me îcar bêhtir meraq kir bê ew çi ye. Jack bek, David ne zarokekî ji rêzê ye. Zarokekî pir bi şîret û bi perwerde ye. Bavê wî her tim qencî û xweşikî fêrî wî kirine. Ne gengaze ku ev zarok bêkes û beredayî be. Bi ser de tu jî dizanî ku çi qas xweş li kemanê dixe. Kî dizane bêniha çi qas xemgîn dibe ji bo ku nikare li kemanê bixe. Belê, her tim behsa stranekê dike. Digot, rojekê ez de jî strana xwe bibêjim.
جک بک ماقای سترانکه و هبو. دما کو جک بک او یک بهیست گیره که کتا قرکاوی. گوت بله سترانکه و هبو. پاشی جک بک جویره گوت. از دیدیسا سریه کلوه بخم. او چو. جک بک او قاس خمگین بو عربه هسپان یا کجره ده دهات ندید. دما کو سری خواه را کر او هسپ هما دکرا لبنگوه هف بکتانا. اف عربه جالی جوتک هسپن قمر و دهات کشاندن. بریا ببینه که خانم هولبروک جبو سکناندن نیشانی ده دریا خود مشیا او چو. روش دهات و دچون. اینکو دهاتن سردانا دیوید بستوخاری دیساوت گریان. جک گرنسی هر روشی جبو پرساوی بکه دچو چولیکه. هیویا هر کسی شکست بو. نوجدار ندخواست لجاوین خانم هولی بنیره. لزندین کورک ینجار لراجنین گریان. پری لارسن لبر آرگونا مدباغه با آوایی که بخور رونشت بو. و لبنده مابوکو دنگک جی کوریدوره بی. جک بک لباخچه خواه خانم هولبروک جی لعودای برجا خورونشت بو و لبنده هاتنا خبره نخوش مابون. لیبلتی گوتن کو لپی ساعتین هری تاری زرق هلته. پشتی وی روژی راجنین دیوید خورد بو. دانیاوی ده دلوپین خویدان دبرقی. نوش دارد گوت. دی بجی. نخوشیاویر حد بو. دما پری لارسن روی خانم هولی یاکو جهسران شلبویی دید ججه خواه پنگزی او رابو. پری لارسن گوت. که از دو خبری بدم جک بک. بویرین کو نکارن بین راوه کرن. دما کو دیوید بطاقت بو حوالین خوین کو دهاتن سرداناوی پیشوازی کرن. اودیاوی به فیکی و کلیکان تجیبو. گلک پرتوک و پیلیستوک دانیبون بر پینوی. دو تشتان مجی دیوید تبلهف دکر. آیا کم چما هرکس به باشی نیزی ویده بو؟ آدویم جی چما جک بک و خانم هولبروک به هفره نهاتبون سرداناوی. دیوید بوی آوایی روشا دنابرا جک بک و خانم هولبروک ده کفش کر. دروژا دویم آراحت بونا دیوید ده جک بک هات دیتناوی. دما کو دیوید آگاهین سر جیل و جو گهداری دکر بجاره که ردید کو وچه جک هات گوهرتن. پاجه اودیا دیوید لرید نیری. جک بک جپالدانکا کو لیرونشت بو پاجه دیدیتن. دما کو دیوید لدرود نیری دید کو عربه یک جالی دو هسپین قمر و تنگ شاندن او نیزیکی چولی کدبه. دیوید بکیف گر قیجینی. خانما بگلته تی سردانا من بنیرن. جک بک تو دوی ببینی او مروه که پر نوازه. دوینا بریده جک بک بلز رابو سرپیان او گوت. دیوید نغیده لیبلی دوی از زو بچم. تو دش خوره به خانم هولبروک را صحبت بکی. جخوا دوی از نها بلار سون را باخوم. گاوا دن من اول ناو اردان دید. جبوش برچابه من وندانه به از دش پاجه در کبم. دیوید جوی لاوا کر او گوت. جک بک دقیقه که راوسته. دوی تقص تو خانما بگل ببینی. او هر وها لیبل دوی ناویده جک بک جزو ده خود پاجه ور کر بو و جبر چاوان وندابو بو. وی کلیه خانم هولبروک آب کیف خوشی به خانم هولی ردا آخوی کت هندر. دیوید خانم هولی گوت از دکارم بکبم هندر. از جهاتم. تو چاوایی؟ تو جروجا دوشمه باشتر خویاد کی؟ از باشم سپاس دکم. به طایبتی ایرو پر خوش در باس بو. جک بک لوی داری بو. خانم هولبروک بدنگه که عجیب گوت. وا جک بک ایرو هات بو وی داری. بله لوی داری بو. چه بالکشه من اولو تو داری ندید؟ دیوید کنیا او گوت. جداری در نکد. خود پاجه ورکر او چو. پاجه؟ و سارویا ها؟ روی خانم هولبروک جهرسان سور بو. رویا؟ نه. ایکو رویا نه بو. پری بو. جک بک ترسیا کو او جهوله وندا ببه. پشتی کت دیتی پری جدید و جبو کو بویره باخوه خود پاجه ورکر. تمام دبله و صابه. من خواست کتا ناس بکه. جبر ویشی من جویره گوت بمینه. آخ دیوید. هیویدی کن کتا تشتک دوستانه گوت به. جک بک جخوا من ناست که. لیبله نخوازه بمره باخوه. لیبله دمک درج دسر دیتنا وره چویه. دبکو جبیر کربه. دف جه برده دیوید. اما جه ظلامی ربن بفانتشتان مجول نکن. بنیره مشتره چانی. دنگ خانم هولبروک گهشتو بو کیف خوشیا خویا بری. اف چیه ایجار؟ خانم هولبروک به دستین خوین کارزان کاغذین پاکت وکر و جو قوتیه که پرچین دارین یه شکلین جدا جدا درخستن. دیوید اف پازله. گر تو همو پارچین با آوایی که راست بینی بر هف دیوینه یک در کبه هولی. دو بشب مجرباند. لیبل از حقشی در نکتم. دبکو تو کاری بیچه بکی. گلکی سپاس دارم. دیوید کنها به پیلیستوک آخوایانو و علاقه دار بو جک بک جبیر کرده بو.
خانما هولبروک بهنکه برحتی ستاند. لبله داخوازا دیوید آکو جک بک و خانما هولبروک هف ببینن ما هفته یادی. کو اوشی با آوای که راست هاتنی پیکات. خانما هولبروک ج دیوید را پرتوکه که کو برگاوی پر خوشک آنی بو. دیوید هم به دیاریا خویا نور مجول بو بجاره که را جک بک کت هندر. سلاف دیوید، ببوره، من گو قیتو بتنی. جک بک سور بو. خانما هولبروک را بو سر پیان او گود. گرس دیبک جخوا از دیجی گاوه کدم بچوما. جک بک سورتر بو. نه تکادیکم هن نچن. ایکو بسرسرکی کت هندر از بوم. عربه یوان نلبر دری بو. بروین خانما هولبروک بر بجور ورابون. من عربه شانده بو مالی. از دفکریم کو بمشه بچم مالی. لورا دوگره دا چند جهنه گو دوه سری لوان بدم. هایدی بخاطره تا دیوید. دما چونا من هات. پشتی چند دقیقان دیوید و جک بک دو اوده دا تنیمان. لبلی جک بک گله کی به حضور بو و پشتی دمک کرد خواست کو وگره مالی. پشت رجی خانم هولبروک و جک بک ده همان ساعتی ده هاتن سردانا دیوید. تابی کو راستی هف ده هاتن دیسا جی دیوید نکار بو او به هفره بدانا آخافتن. جهاv ne بهرس بون لبلی جهاv درویان. خویا بو کووان راستانان او کلجانی دیکرن. روزی که دما دیوید به خانم هولبروک را رونشت بو گفت. از نزانم به چما هر کس بمره اوقاس باش تفدیگره. دیوید اف پر حسانه. داخواز هر کسی او بو کو تو چه دخوازی به دست بخی. تو جی هندک تشتان دخوازی. ما هوجانا که کو بخوازم. لورا بریا کو استشته که بخوازم همو کس تشناتینن. اف پر باشه. خانم هولبروک کلیه که سکنی او گفت. جک بک وکی بره دیساشتره چیروکان دبیجه نوسا. نه مخابن. بتنش مرا چیروکاوی پرنسسی او خورتی گفت. لبله یاراست از نخوازم جمرا چیروکه کدم ببیجه. چما؟ داویا وی چیروکه قط نخوش بو. منجی جک بک تکا کرد کو داویا چیروکه بگوهرینه. لبله گفت از نکارم. دبکو داویا چیروکه وی اوقاس عاجز ناکه. نه برعکس وی پر عاجز دکه. جمرا گفت جبو داویا چیروکه بگوهرینم دکارم دنیای جی بدم. لبله هزامن تیراویه که ناکه. کلجانه که زیده به خانم هولبروک را چه بو. خانم هولبروک گفت براستی جوها گفت. بله دوی داویا چیروکن راستین با آوایی که به منطق بن. خانم هولبروک وی گفت نه تیرا خواه کنیا. دیوید فکری کو به طایبتی جی دناف کراسه سورده پر خوشک خویاده که. پشتی دمه که خانم هولبروک پرسی. تو ده جاره کدن کنگی جک بک ببینی؟ از دخوازم صبح جبو سردانا جک بک در کویم مشه. ما اوقاس زو. بنره دیوید. از دخوازم ده در حق داویا چیروکه ده توش جک بک را تشتکی ببیجی. لبلی استکادکم تشتین کو از اشتره ببیشم تو یک بیک بگهینیوی دبه؟ هلبت. وی دمه باش گوه بدمن و گوهداری بکه. دیوید به بالداری لخانما بگل گوهداری کر. چیروکه که کو داویا وی دو گوهره. دیوید ایوارا دی بجک و جیلره جبو حالوونه هفدیتن. پیروزباهی آوان تیره خوش درباس بو. دما کو بوشو جیله جبو رازانه دستور جوان خواست. دوینا بریده جنشکان و هات بیرا دیوید کو دویل سرمشاره که گرینگ به جک بک را باخوه. جک بک هندک ما با از جبیر بکم. دوی از تشتکی گرینگ شتره ببیجم. تشبینای دیوید بو درنگه شوی تتخوازی صبح ببیجه. لبله من سوز دا خانما بگل کو از دشتره ببیجم. ده گود خانما بگل نهاوی جمعه پیام شاندیه. بله در حق چیروکا خورت فقیر و پرنسس ده. جک بک به هیته هول پنگزی سر پیان. لامبه خواهی خست و کرسیا خواه بر جمع دیوید. ایدی خواهی ندهد. باشه خانما بگل وی چیروکش کد زانه؟ من جویره گود. نه دیوید هیوی دیکم تتشتکی و سان نکره به. چیروکی بالاوی پر کشاند. جک بک برویه که ترش کد. تقز و سابیه. لبله کیف آویش داویا چیروکی را قد نهاتیه. دیوید تو باش تزانی؟ ایجارشتره چی گود؟ هیوی دیکم از بسر بکویم. لورا جمن خواست کد تشتین جمره گوتیه یک بیک بگیهینم تا. بریا کو نخوش بکویم من اف چیروک جویره گوتو بو. وی دمیجی جمن گلک تشت پرسی بون. باشه مجار دیسا و بو. وی جمره گوتو بو داویا چیروکی قد نخوشه. من جی جویره اف گوتنا تا گوت. دجیانا راستی ده دوی داویا چیروکان به منطق بن. وی جی جمره وها گوت. شکره ما خواه جک بکره ببیجه دبکو از بتشته که دزانم کو اوقات نزانه.
Beriya her tiştî ez prensesê ji wî baştir dinasim. Prenses ne kesek wisa ku ew difikire. Belê bidomîne. Mînak, gelek caran prenses û xort axivîne. Lêbelê xort behsa rojên berê qet nekiriye. Tu dibêjî qey rabirdû ji bîr kiriye. Li ser vê yekê dilê prensesê jê pir maye û xeyidiye. Lêbelê prensesê ji wî re desmala xwe qet nehejandiye. Lewra prenses êdî yeka gihîştiye. Fikiriye ku hejandina desmalê zarok diye û ger xort bixwaze dikare bê wê bibîne. Cekbek li ser kursiya xwe kumişî û got: Wa, wisa? Lêbelê xort û xanima Bugul got: Navê ku te li xortî kiriye şaş e, lewra ew ne feqîr bû. Her wiha prenses jî nedilşad bû. Yanî ew jî nerast e. Lewra bi qasî ku xanima Bugul dibêje, prenses qet nedilşad e û bêriya rojên xwe yên berê dike. David, van gotinan ji ber xwe ve nabêjîne wisa? Yanî tu bi temamî tiştên ku xanima Holbrook ji te re gotiye ve diguhêzî mane? David got: Helbet ez ji ber xwe ve nabêjim. Xanima Bugul ev ji min re gotin. û bi ser de jî dema ev tişt gotin ji xwe bawer bû. Xanima Bugul got: Prenses ji dewlemendiya li derdora xwe qet ne keyfxweş bû. Ji ber vê jî ji sibehê heta êvarê bi tena serê xwe li odeyekê biçûk rûdine û her roj li mala xort dinêre. Ger prensesê bizanibûya bêxort çi hîs dike, dê derketa paceyê û desmala xwe ji wî re bihejanda. Cekbek got: Helbet. David fêm nekiribe bê çi bû bu sedema kelecana dengê wî. Roja dî hê saet nebû bû heşt, cîlê dît ku Cekbek ziq li koşka li Stanî Crestê dinêre. Pişt re Cekbek rahişt palto û şewqeya xwe û bi gavên bilez ji ser gir ber bi jêr ve daket. Dema ku jîlê David dît, ji wî pirsî: David, gelo çi hat aqilê Cek? Mirov digot qey ji kêfan dîn bûye. Du xeberên xweş bîst. Ewlî nûjdarê wî ji wî re got bi temamê rehet bûye û dikare vegere li bajêr dîsa bixebite. Bi vî awayî jî ew dê dîsa bikare min bişîne dibistanê. Rehet bûye? Ev xebereke pir baş e. Îcar xebera dina xweş çi bû? Kargeha û ya berê ya ku lê dixebitî, ji wî re nivîsiyek ku dîsa dixwazin bi wî re bixebitin. Helbet ji ber ku di jinû ve li karekî negere, ev xebereke xweş e. Lêbelê îro wekî ku ji kêfê aqil berdaye. Min tutu ji tevgerên wî fêm nekir. Dibe ku hayata ji tişnan hebe. Belê, dibe ku. Lêbelê wî jî karê ku divê li dunyayê bike peyda kir û dê wî karê bike. Xwezî wekî ku bavê min gotibû, min jî karê xwe li vê dunyayê bidîta. Lêbelê Cekbek van tiştan tev do jî dizanîbû û gelekî jî sekan bû newsa. Cîlê got: Belê, ev pir ecêb e. Dinyaya xweş. David di demsala zivistanê de bi kemana xwe gelek newayên xweş keşif kirin. Ev newa li ser heskirin û başiya ku her derê wî daye berxwe û paşê jî li ser berfa saleyê ewil bûn. Strana xwe ya dawî ji bo strîtir lêxist ku bi çûkusiya xwe tê naskirin. Lêbelê çi fêde? Zilam got ku wî ji stranê tu tişt fêm nekiriye. Ma tu nabînî. Kulîlkên dara Hirmiyê ji ber ku te dar jê nekiriye û nekuştiye, malavayiya te dikin. Kulîlkên dara Hirmiyê? Kurê min, divê demsalê de kulîlkên dara Hirmiyê li çê xwe digerin? Te kulîlk li ku dîtine? Vane li derdora me ne. Baş e lê ew hebên berfê ne. David piştî demeke kurt bi xebereke balkêş matmayî ma. Xanima Bugul û Cekbekê ku ji wan hez dike, biryar dabûn ku di sersalê de bizewicin. Cekbek ji wî re gotibû di rastiyê de li hengên çîroka xortê feqîr û prenses, ew û xanima Holbrook bûn. Dema haya David ji vê yekê çêbû, ji dil keniya û hevala xwe hembêz kir. Pişt re jî rahişt kemana xwe û li ser vê xebera xweş di straneka xwe ya bextewar xist. Sibeheke şemiyê dema ku nameyek ji Johnê kurê Simon Holly hat, David dîsa li heman stranê dixist. Li mitbaxa qata jêr, Simon Holly bi nameya di destê wî de bangî jina xwe kir. Ellen, ji John name hatiye. Dengê wî yê vê carê ji her du carên ku ji kurê xwe name wergirtibû pir cudatir bû. Wê demê zarfa her du nameyan jî venekiribû. Vê carê ji kelecanan destê wî dilerizîn. Herî dawê zarf çirand û name derxist. John name şandiye. Simon, zû bixwîne. Ka em binêrin bê çi nivîsiye? Yê ku ew bidîtana dê bigota qey her roj ji kurê wan name ji wan re tê. Name wiha bû. Bavê min ê bi rûmet. Beriya niha jî min du name ji te re şandin. Lêbelê min berseva wan nestan. Ez dê cara da wî ji te efûyê bixwazim. Ez dixwazim di Noelê de werim cem we. Êdî kurekî min ê biçûk jî heye û ji bo ku we nas bike rih dide. Min bêriya we kiriye. Dema ku kurê min çêbû, min fêm kir bê hûn niha çi hîs dikin. Ez naxwazim we bixapînim. Min dev ji hunera xwe bernedaye.
و روژێکی ji min re gotibû divê tu di navbera me û hunera xwe de hilbijartinekê bikî. Ez jî ji we veqetiyam. Dîsa jî ez ji we pir hez dikim û dipirsim. Ez dikarim werim cem we. Min pir bêriya we û diya xwe kiriye. Ez dixwazim hin kurê min nas bikin. John. Simon Holî kelecana xwe bi zorê veşart û ji jina xwe pirsî. Tu çi dibêjî Ellen? Belê Simon, belê. Çavên xanima Holî bi hezkirina dayîktiyê dibiriqîn û bi hêsiran tijî bûbûn. Di wê navberê de David bi rev ji pêlikan daket. Xaltîka Ellen, apê Simon. Dema min li kemanê dixist, min newayeke nuwaze keşif kir. Ji bo ku ez vê ji bavê xwe re jî lê bixim, ez de wê de aqilê xwe de bihêlim. Lewre dünya pir xweş e. Newsa apê Simon, guhdarî bikin. Simon Holî guhdarî kir. Lêbelê ya ku dibihîst ne dengê kemanê bû, dengê kurekê porxelek bû ku ji raburdiyê dihat. Dema ku David sekinî bi tenê xanima Holî li wî guhdarî dikir. Holî bek jî rahiştibû kaxez û pênûsa xwe û bi nivîsîna nameya ji kurê xwe re mijûl bû. Beriya Noelê bi rojekê, dema ku John kurê xwe û jina xwe hatin çewlika Holîyan, herkes bi kêf bû. John bûbû kurekê ku her bav di pîrbûna xwe de bi ewlehî pişta xwe bispêre wî û bi wî şanaz bibe. Jina wî jî di gor Perry Larson hûrik û xwînşîrîn bû. Xanima Holî ji bûka xwe pir hez kiribû. Lêbelê yê ku bala hemû kesî kişand, Johnê biçûk bû. Gelekî dişibiya biçûktiya bavê xwe. Piştî çend saet di ser hatina John re derbas bûn, cav bi kemana David ketibû. John bi dê û bavê xwe re bi tenê bû. Ciwantiya xwe jî bîr nekiribû. Dihat bîra wî ku berê bavê wî nedixwest ew li kemanê bixe. John pirsî. Kî li vê kemanê dixe? David. Ha, ew kurê biçûk ê li malê. Ew zarokekî çi qas ecêb e. Simon Holî serê xwe rakir û mirov digot qey hema dê bixeyde. John, David zarokekî pir baş e. Em ji wî pir hez dikin. John Holî keniya. Li hember guherîna tevgerên bavê xwe mat mabû. û her wiha aqilê wî tevgera wan a li hember Davidê biçûk qebûl nedikir. Zaroktiya wî ya ku hatibû tepisandin hat bîra wî. John got, ez jî hê carna li malê li kemanê dixim. Ez hinekî biceribînim. Ez dê serê we bêşinim gelo. Na, em êdî hînî dengê kemanê bûne. Piştî ku John li çend notayan xist, xwe nema girt û heyraniya xwe eşkere kir. Ev çi enstrûmaneke xweşik e. John keman hilda û çûl ber paceyê bi baldarî lê nêrî. Bavo, vî kurikî ev keman ji ku peyda kiriye? Min gelek kemanên baş dîtine, lêbelê ev mükemmel e. Bawerim bavê wî daye wî. Dema ku hat cemmel di destê wî de bû. Ê bavo, mane te gotibû ew serseriyekê bêmal e. Ev rewşeke pir nepene. Ez têm malê û çi dibînim? Di odeya rûniştinê ya bavê min de kemaneke ye ku peyda nabe. Qîmeta vê kemanê bê payan e. Hin jî ji min re dibêjin ev ya zarokekî ye. Ez dikarim bu were şert bigirim ku zarokekî di vî temenî de nizane li 5 notayan jî bixe. Tam di vê navberê de Simon Holî kurê xwe bi hereketek hişk sekinand. David hat û ket hundirê odeyê. Simon Holî got, David ka were. Kurê min dixwaze bibîne ku tu çawa li kemanê dixî. Bi ihtimaleke mezin beriya nihal te guhdarî nekiriye. John Holî bi tirs keman da David. Tirsa duriyê wî de bi awayekî eşkere dihat fêmkirin. Ji ber ku digot qeydê David tiştekî bi kemanê bike. Biçûko, te ev keman ji ku peyda kir? Nizanim, bi qasî ku tê bîra min ew û yadin yê me bûn. Yadin? Yani kemana bavê min. Ev keman pir bi qîmet e. Belê, bavê min jî wiha digot. Ev amatiyek e. Yadin jî Stradivarius. Ez nizanim bê min de kîjan hilbijarta, lêbelê ez li vê dixim. Aqilê John Holî ji serê wî çûbû. Tu dizanî bê ev keman çi qas bi qîmetin? Ji çavên zarok tê gihişt ku ji pirsa wî tu tişt fêm nekiribû. Yani ji aliyê pereyan ve. Helbet, kemana min her tiştê min e. Îcar kemana te ya din li ku ye? Min da Joe Glaspel. Kemana wê nîne û ji lêxistina kemanê pir hez dike. Te Stradivariusek da hevalê xwe? Min nedawî, ji ber ku kemana bavê min bû, ji bo demekê min dawî. Te Stradivarius daye zarokekî gundî ha, ez dê niha dîn bibim. Di vê navberê de bi îşareta Holîbek David dest bi lêxistina kemanê kir. Simon Holîyê ku li ber bi xêriyê rûniştibû, bi ken li rûyê kurê xwe dinêrî. Bavo, lêxistina kemanê kê fêrî wî kiriye? Ji min re behsa tu tiştî nekir.
هر تن بحثا خانیه لچیه و ارکستریا جیانه دکه. شارلوک هولمز جیبه نکارش گوتنی وی تشتکی درخه. هولیبک جون را جینانیگاریا دیوید کد. لیبل ویجی او تشت زانی بون کو ج دیوید بهست بون. پشتر جینامه باب دیوید نشانی جون دا. دما مربو د بیرکاوی ده هات بو دیتن. شانه ناوی لسر ند هات خواندن. دبکو تجمع چیتر بخوینی. لوی گوندی تو کسی نکاری ناوی بخونده. هری داوی مجی دفج لیکولی نبرده. لیبل باو نپیکانه کسک ویناوی نزانه به. تمام دنیای ویناوی زانه. اف شانه ناو یا کمانجنه که مزنه کو حتی نهاجه باشتر نهات یا دنیای. لیبل هنرمندک او قاس مزن چاوا چید بکو دا آخوری من ده جان بده. بقاسی کو دزانم بریا 6-7 سالان جناوی دمره. لگور کو دگوتن جنا خوا پر حز دکر. پشتی کو جناوی مریه چند هفتهان دست ندایا کمان خوا. باشه کوری خوی بچوک هل دایه و جبر جوان وندابویه. لورا ترسیه کو ناسو مروینوی کوری وی شومی بکن و این باش پرورده بکن. او به بریار بو کو کوری خوا بکه هنرمندکی مزن. دیاره کو دوی بریار ده بسر کتیه لیبل دم تندرسیه و خرابویه جی مریه. هولیبک بدنگه که بهرس کد. ایده بلا افجماره اشکره بنویساندانه. دبکو گوتبه شانه ناوی من تیرید که هر وحد دبکو خواسته به تو کس دیوید نبینه. جبرویجی لچیه ناوی خواه و شارته به. یانجی دبکو جبر نخوشیاوی آقلوی نل سریوی به. من فهم کر. گرمه هنکی دن لیکولین بکره دبکو من فهم بکره به او چینه. لیبلی ما گوت قای او سرسرین براداینه. بله. لی آخر کرک لمروین قنچ راستاتیه. باو دیوید نکاره الوی داره بمینه. دوی تالی بچه. دوی بچه؟ به تو آوایی از وی قبول ناکم. از وی برنادم. لیبلی باو عربه یک تجی پرینوی هنه. ناسو مروینوی هنه. هر وها هنر حز لبنداوینه. هن نکارن وی لوی داره بگیرن. جخوا زانبون کل وی داره یا دبین حتی وی داره. هر وها دالی فرمی دجی مافی مروینوی لسروی هیا. هولی بیگ برسو ندا. قهراوی جسترچاوی وی خویابو. ملنوی سست بوبون. پشتی نیف ساعته جمد باغی درکت و چو اودایا دیوید. تشتین کو هیم بو یک بیک ج دیوید را گود. به وی کیفا دیوید پر هات بو و هر وها پر جی مات ما بو. دیوید بهیست بو کو باوی هنرمندکی نافدار بو. لیبل وی که باندور لوی نکر. جخواوی هر دم برزداریه که مزن او ببیردانی. لیبل دهشیوی ده تشتکی دن هبو. نه از دکارم بچم ده دبستانه که موزیک بخوینم؟ بله دیوید. و از دکارم موزیکم پر جدا بپیزم؟ باور موسایه. مروین در دورا من دج موزیکا کو از دخم فهم بکن. روی سیمون هولی زربو. لیبل زانی بو که دیوید نخواست بود تشتکی خراب ببیجه. بله دیوید. یا راستی من جی خواست به پرین زیرین وی تشتی بکم. از لی بچوما و من ده دبستانه موزیک بخوانده. آخ دیوید تو چید بیشی؟ دیوید سری خواه هجاند. دوی او نگوتو بویا. لیبل دما که هولیبک اصرار کر خیال و هیوین خواه یک بیک ریس کرن. دما ظلام اختیار پر خمگین بو دیوید گلکی ترسیا. هولیبک تو خمگینی جبو که از ده بچم. از قد ند فکریم که تو ده خمگین ببی. جخواز نچم جیده با. از این نخوازم و به هلمو بچم. سیمون هولی لدیوید نیری. تو ده نچی؟ نه دیوید دوی تو بچی. ماشته هیا که از دل وی داره دستینم سرته؟ از مالا خواه، کره خواه، بختواری خواه و همو تشتین خواه دینداره تمه. وره امج خالتی کاته الان رجی تشتین که قومی نببیشن. از باورم او دیج صبح دست به آماده کاریه بکه. سیمون هولیه که افتشت کوتن به دست دیوید کرد و او داخست قاتا جیر. هوالو هوگر مرو حیران موزیک حز. ایده او تاب ین دیوید بون. دیساجی هر سال کمان خواه هلدا و چوی گنده ناو گران. لوی داره جیجنو میره که اختیار را این کل مدباغه که با آرام رو نشت بون لکمان خست. دیوید تو وقتی جبیره خواه در نخست که در روژه که لولاته که دور او باوه خواه هف ببینن. او دجویره بحثا دنیای خوشک بکه.